Oh, sí, Señor. Aleluya. Yes, aleluya. Gloria a Dios. Tata Santo, danke, Senhor, per mente aqui, aleluia. Vamos te lá. Aleluia. Aleluia. Gloria a Dios. Yes, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mm, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mm, aleluya. Yes. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mm. Maro bom dia, meu irmão Antônio, aleluia. Maro bom dia. Ministério muito bendicionar. É 10 de novembro aqui, Chaluna. Onde nós turta em unidade, oração, riba YouTube, riba Facebook, ando riba sintonia, sintonia, rádio frequência de Shell, aleluia. Glória a Deus. Mm. Anche tata. Mm. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, per mente aquí, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, por voluntad completo de mente aquí. Thank you per dia llave, Señor. Thank you, oh Dios, per 10 de noviembre que ya luna aquí, Señor. Aleluya. Thank you, Tato, por nos cas, nos yuna, nos nietuna. Thank you, Patrico, Señor, oh Dios, e dia llave, Señor. Thank you, Tato, Dios, Tata, e dia llave, Dios, a diveta. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, por nos pan de cada dia. Uta benedemo presencia, Señor, oh Dios, pensar sabo number. Naboturo honor y gloria, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, tate mente aquí, Señor, oh Dios. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra na bo pueblo, Señor, oh Dios, kuting humble set na bo palabra. Tate la bo palabra, oh Dios, se mente kita prioridad en nos vida, Señor, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, con nos turbo de unidad, un acuerdo y oración de mente aquí. Oh Dios, di gloria para engrandecer o nome, na honor e glória, Senhor, oh Deus. Pastor, estava a prioridade de nos vida. Data estava de nos cas. Estava de engoteado, oh Deus, nos está grita na mente que data de acordo de unidade e oração. Data posicionava mês de nos vida de casa, de dia já ve. De nos cas, Senhor, oh Deus, de nos yuna, nos nieto,
Data mo voluntad completo de mente que, oh Dios, di gloria ministra, Señor. Ministra, oh Dios, di gloria, oh Tata, camina tin hamber, lakatin ko'y come. Camina tin set, oh Dios, lakatin ko'y bebe. Dado, oh Dios, de mente que, oh Dios, tu necesitato ser cumplir, tu di abo. Data nos tabini come porta, Señor, oh Dios, para el evangelio de mente que, o ministrar, tordi nos data de piede de cada uno, y llega, oh Dios, camina por palabra, me llega, Señor, oh Dios. Dan quitado, oh Dios, en mente que, Señor, oh Dios, nos movini conjuntamente. Tato, oh Dios, Tata, pakiritanabo, Señor. Thank you, oh Dios, Tato, oh Dios, pa sanación de mente aquí. Thank you, pa liberación de mente aquí. Thank you, oh Dios, turcos cusos de, oh Dios, tativo de mente aquí, Tata, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, ministra, Señor, oh Dios. Ministra, oh Dios, camina henum por llega, camina henum papa por a papia. Pero ave Dios, abo te llegue dan, Señor, oh Dios. Abo ta papia dan, Señor, oh Dios. Tata, thank you, oh Dios, Tata, oh Dios. Ako Espiritu Santo de mente aqui. Anche tate atmosfera caminda nos tate nos cas, mundo que nos botada nos trabalho de nos auto, Senhor, oh Deus, obviamente, vai do trabalho. Tata posicionava me, Senhor, oh Deus. O Espírito Santo, Senhor, oh Deus, tanque, Senhor, oh Deus, para tempo presença. Tanque como permitir-nos mente que temos presença, Senhor, oh Deus. Como palavra, oh Deus, está poderoso. O palabra da grande, o palabra, oh Dios, de palabra, oh Dios, tata. Caminda mandi nenum payega e nang payega de mente que, oh Dios, di gloria, aleluya. Bendicionanos cada un ta, Señor, oh Dios, date mente que, Señor, oh Dios. Data nos casta bendicionanos, yuna de bendicionanos, nieto de bendicionar, turno ser queriente bendicionar, cada un cubin papio, con los cada un cubin cercanos, date lo recibir costan novo. Tan tremendo Divo, Dios, di gloria, aleluya, tata. Ministra, oh Dios. Haga po palabra da prioridad de mente que de nos cada un, Señor, oh Dios. Laga de voluntad di abot a continuare di echave de nos vida, Señor, oh Dios. Laga pating sabiduría y conocimiento, oh Dios, constant divino, divo, paso de presencia. La constant divino, sotin, Señor, oh Dios. Laga pa cada momento, Señor, oh Dios, donde con nos ciego, Dios, algo desigual, viene, Señor, oh Dios, con nos grita en el sangre. Grita nabo, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Tan quitado, oh Dios, besimang novo, novo ki. Tus turcos frescos tu limpi, Señor oh Dios. Tata paso tamo poder. Tamo gloria unta nada di nos, Señor oh Dios, pero tata e meinta ki oh Dios. E meinta que tu meinta tremendo. E meinta que tu meinta tata quabo ta glorificabo mes de nos tur, Señor oh Dios, di gloria, aleluya. Bendicionado ta, Señor, oh Dios, e meinta que tu meinta bendicionar. O meinta tata, oh Dios, que tava papi, papi, não por isso nada. Abo de Dios, que cambia tu cosa, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, ministra de mente aquí. Ministra, oh Dios, camino mande no puede llegar de mente que abo te llega, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra de bendición con los nietos, oh Dios, cundo kunanta por la palabra. O palabra de un camino de oh Dios, tata, y algo nuevo tengo soso de oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Thank you, por Dios, damos palabra. Thank you, oh Dios, damos de Dios, de turcos, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Oh, tata, thank you, Señor. Thank you, oh Dios, oh, aleluya. Dan quitado, oh Dios, mente que Señor, oh Dios, para cada un que tú conoces. Cada un, Señor, oh Dios, tata cabina en salsa, nombre, tu honor y gloria. Pasamos tu poder tativo, tu costa tivo, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, ministra. Ministra de mente que tata camina mande no pega positiva de mente que a nostra bendicionada, nostra povo, nostra bendicionada. Onde conhecega tata, oh tata, de mente que nós também unto Deus em nome de Cristo Jesus. O teu autor, o Deus que nos fez. O teu tato que tem região que nós também mundo que nós está, Senhor, o Deus, está seu poder. Da sua glória, aleluia, em nome de Cristo Jesus, tata. Tu mente bendicionar.
Aumenta, oh Dios, caminaba preparado el cos. Aumenta, Señor, oh Dios, tanto que nos está bien que busque de acuerdo que busque Daniel, oh Dios. Capítulo 9, versículo 4, Señor, oh Dios, contaba de Dios Todopoderoso. Contaba tanto que guarda su alianza, guarda su misericordia, para tu eres no sunan, oh Dios. Tu eres nan como estima. Y las tu eres nan ku aguarda bu mandamento na ibo statuto nam. Gloria a Dios, Tata, bendiciona. Bendiciona nos turta, Señor, oh Dios, tate mente aquí. Tabo palabra, mente aquí, oh Dios, tabo gloria. Mente aquí, Señor, oh Dios, nos turta bien conjuntamente, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pero, hermano, tú, pombi mente aquí, bon simang. Ora, bom dia, bom semana, meu irmão Tur. Kenneth Mackay, Jos Binisunaba de mente que Rand Tolof Sench, Jos Binisunaba de mente que Mysticava Anol, Jos Binisunaba também de mente que Lidiana, Gloria a Dios, bendicionaba tali mente que aleluia. Stephen Anciano botambe, bendicionaba ta, Gloria a Dios, Parisca Abraham. Gloria a Dios, su mente bendicionaba, Santo de mente quitado, oh Dios de gloria. Mostra bem que o nosso irmão Steven, anciano de mente, que delante do trono, Senhor, oh Deus, conjuntamente de um acordo, Steven, anciano, guiado do Espírito Santo, Senhor, oh Deus, cabe junto conosco, Senhor, oh Deus, bem grande esse bom nome, panabo do honor e glória, oh Deus, tata, babo ministrador, dice, oh Deus, de vida suyuna, su casa, Senhor, oh Deus, tata, como palavra, mira prioridade em subir em su casa, e mente que, oh Deus, de glória, Steven, anciano, também, oh Deus, paminabo do honor e glória, pero nanan turno sta grande si Dios llama Dios tanki mabila ni Stephen. Han quitado Dios pasivo su yuna, su casado, Dios, tata su vida matrimonial, su tata su voluntad en su vida, su casa, en camino de turcosti abo de su vida ave. Bendición a Stephen, dade mente quitate, voluntad diabo que ser cumplió, Dios, tata, junto con nosotros delante del trono, Señor, oh Dios, para más sabiduría y conocimiento. Turtía, botín, algo nuevo para nos. Stephen también junto con nosotros, tata, oh Dios, merecendo, oh Dios, tu cosbón de abo, dado, oh Dios, tan quitado, oh Dios, que sabiduría y conocimiento, de mente que de abo de vida de Stephen, thank you, oh Dios, que Stephen sa, Señor, oh Dios, contaba de Dios Todopoderoso, y lo cual como comienza nunca por quedar en la mitad, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, por prosperidad y éxito, en medio de su yuna, su nieto, su yuna, su casa, Señor, oh Dios, tu su cercanía, Señor, oh Dios, trata de nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de momento que camina Stephen talagang que po Espiritu Santo kuting atmosfera completo controlado en su ban Señor oh Dios tata bendición a Stephen Lotade Dia Chávez Señor oh Dios camino por palabra a perseverar y en un camino mandando un proyecto que transforma a Stephen completo como pastor de casting en nombre de Cristo Jesús mente que Stephen bendicionado ta un día bendicionado por casa Boyunang bukasa, oh Dios, bukturkos rompibol, lota bendicionada en el sombra de Todopoderoso. Data Santo nos también con Marisca Abraham de mente aquí. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, Marisca Abraham también. Bendicionada, pasamos ser guiado, Espíritu Santo y abriendo con nosotros. Vincundo con su romano, oh Dios, Tata, tenemos presencia. Ven grande, sebo nombre, na futuro, gloria, Señor, oh Dios, camino, tabota ministrar. Camino, tabota paz, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, por comportamiento espiritual como arisca sao, Dios, que te porta camino de evangelio. Cinco, 30, tanto ministrate en su casa, en vida su yuna, con su nieto, en turco, taronte, gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendición a Marisca, taun, tú conoces, la nos llama Dios, tanque de un acuerdo, de unidad, tanque, tato, Dios, babi de Marisca, Abraham. Danke babide su yunang su rumano, oh Dios, su ser criatura, día chave completo, por voluntad completo de su vida. Danke, oh Dios, de sangre, se sangre de Cristo, que ser derramado en el Calvario, que en su dirección, en su casa, Señor, oh Dios, petame por recibir su sanación de tiempo apropiado. Danke, oh Dios, como haréis con tu conozco delante de trono y mente, que trata por voluntad, ser cumplido en su vida, oh Dios, camina, manden, tu llega vos y llega, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya. Petizionata Marisca de mente que su casa se una ser querido tur, prosperidad y éxito, onda con que kiko con hace Señor, oh Espíritu Santo va primero con cabo, Dios tu ministrar en la vida, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria nos te llama, danke Señor, oh Dios, palitiana.
Bendicionada Lidiana Sabina también, Señor, oh Dios, se me inte que también tú conoces, oh Dios de gloria, junto con nosotros como de unidad, un acuerdo, oración. Lidiana también, Señor, oh Dios, tata que ya adore vos Espíritu Santo, o abini me inte que tata ben grande, se bon nombre, nabo, tu honor y gloria, pasó vos un buen Dios, cotabo de Dios de Abraham, Señor, oh Dios, bendicional Lidiana, da de me inte que tata, o abini un tu conoces, Señor, oh Dios, delante de vos trono, la nos turquita a Dios, tata, tanki ba que de Lidiana Sabina. Danke, Señor, oh Dios, palidiana su yunan, danke para su trabajo, danke para su casa, danke para su cercaría, danke para su ministerio, danke, oh Dios, para su onda que llega, Señor, oh, para su cercaría, turta bendición, danke, oh Dios, para su voluntad en su vida ave, danke, oh Dios, para lo vai delante de Lidiana, Señor, oh Dios, dada, cumple con tu cosa, oh Dios, dada por mí que llega, danke para el Espíritu Santo, que te vai su delante, a día, oh Dios, dada, para un día bendición, oh, thank you, oh Dios, también en sombra de Todopoderoso, oh Dios, tata, questa wanda l'entertia, Señor, oh Dios, tata, bendicionali, Dianata, oh Dios, tata, oh palabra que la prioridad en su vida, bendicionata, rivetiesti, noviembre, que Señor, oh Dios, 2025, chaluna, Señor, oh Dios, comenzando fresco, fresco, canto nuevo, en el nombre de Cristo Jesús, Lidiana, un día bendicionado, pavo, cubrir que sangre de Cristo, voy un turno en prosperidad y éxito, unda kunang yegatico kunang asi pa sumolidiana botama inta trempam delante del trono de Dios y bosa Dios lo va espíritu Dios lo va bo delante que ya bodía tremendo pavo pavo de un día bendición aleluya gloria a Dios tata tanque Señor tanque tato Dios por nuestro man misticavan anualmente aquí bendicionata misticavan anol tambe, Señor, oh Dios, date por sao, Dios, kutabo de prioridad, kutabo de turcos, Señor, oh Dios. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, di gloria de mente que, oh Dios, misticavan anol tambe, junto con nosotros un acuerdo, camino de poder, camino, oh Dios, date kutabo de ministrar, kutabo de manifestar, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, di gloria, bendicionata misticavan anol de mente que, Señor, oh Dios, date camino, junto con nosotros, pagkritan na ba isurumanos como surumanon tur den un la ka nustur kritan at Diyos tata thank you at Diyos pabila di mistikavan anot. Tanque para su yunang, Señor, oh Dios, tanque para su casa, tanque para su trabajo, tanque, oh Dios, el poder de bajo lo manifestar todo llega en su casa, tanque, oh Dios, tanto que hablo libre de todo lo cual no cutin, cutamos los pies, tanque, oh Dios, para cada un planche de mío, cada un idea, cada un palabra que viene en su dirección, oh Tata, va a condenar en cabo en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionada, misticaban anol de mente quitado, oh Dios, tato si uno en su casa, oh Dios, tata, Tata, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Tata, purificar su casa. Ministrar en su vida, Señor oh Dios, pero tengo autoridad también, Señor oh Dios, Tata, que posible que arriba boca vinda, pinturmente, busca tu presencia. Cada día en su vida, con tu presencia, turmenta. O sea, sao, Dios, tabo, para cambio tu corte, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendicionado, ta mística, en el nombre de Cristo Jesús. Mística, vanal, que te perseverar. Dios que me sabe mística, que debo perseverar. Pues Dios está limpiando el terreno. Algo tremendo te paisoso de. Pues a constituir te pai cabo, va podrendo de mover felicidad, a te va dentro. En paz de Señor, oh Dios, es shalom de Dios. Gloria a Dios, nos también con nuestro man rendo a los sencha, aleluya. Gloria a Dios, tata rendo a los sencha de mente que tata 10 de noviembre, junto con tu ser humano en el nombre de Cristo Jesús. Rendo a los senchos, tu conoce, Señor, oh Dios, Tata, engrandeciendo tu nombre, nabo tu honor y gloria, viniendo de tu presencia, oh Dios, en unidad, un acuerdo. Junto con tu ser humano ministerio, mi bendicionata, thank you, oh Dios, tan quitado, oh Dios, pedirendo a los senchos, me quitado, oh Dios, como palabra y prioridad, y guíe, Señor, y ser guiado por Espíritu Santo, Señor, oh Dios, y pini, pa grita, nabo, tu honor y gloria, bendicionado, tarando los senchos, me quitado, cuando tú llamas a Dios, romana, de un acuerdo, van gritando a Dios, tata, tanki, pa vida, direndo a los senchos. Han quitado Dios pe família staniste família prudência tu denjaro
sustentar, oh Dios, Tata, na Enschede, Senhor, de Rotterdam, na Alemanha, todo caminho com Natal, em nome de Yeshua Mashiach, oh Deus de glória, me integridade, a palavra da people, Tata, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, ministrar, me integridade, oh Deus, tem vida de Bendito al Señor, oh Dios, sabiduría y conocimiento, profundidad y boa palavra, Señor, oh Dios, que tem que ser revelado en su vida. Data o mistério do Evangelho, cobrir que sangue de Cristo, oh Dios, data, thank you, oh Dios, que tormenta, oh Dios, e também vou delante, oh Dios, para começar. E saco te porta, oh Dios, data, como te ministrar, todo de devido su yuna, devido su nieto, ne turco de ronde, em nome de Cristo Jesus, oh Dios, de glória. Bendicionada rendolo sente, Senhor, oh Deus, tata que somente o mês. Humildade, Senhor, oh Deus, tata para vir junto conosco, tata para começar. Essa, Senhor, oh Deus, para começar o dia. Prendemos presença com a sua pão de cada dia, seu dia completo de bendicionar. Sou eu, não tem êxito e prosperidade, seu neto, não tur, Senhor, oh Deus. Tata, seu castro está bendicionar e é mesmo está bendição del seu trabalho. Que chega em nome de Yeshua, mas, oh Deus, te gloriamente que tu me tremendo. Aumenta glorioso, aumenta bendicionar, em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória, ministrar e seguir ministrar em vida den vida de rentor sente, Senhor, oh Deus, Tata, llene com sabedoria, llenura completo de mente que não supera, oh Deus, Tata, para rentor sente compreender que estava de Deus Todo-Poderoso, que estava de Deus Alfa e Omega. Thank you, oh Deus, pela palavra que o papá pediu subida ayer. Thank you, oh Deus, pela palavra que o papá pediu subida a sabra. Thank you, oh Deus, Tata, que se manque lo começa a llenura completo por ali, apo. Em nome de Cristo Jesus, bendicionado da rentor de mente que, oh Deus, de glória, aleluia. Recibir lo cual que Dios tem para Randolph. Um simang nova bendição na nosso irmão. Nós também com Stephen Brunken. Tanto que tato Dios para Stephen Brunken de mainte que tamo com Stephen Brunken. Abinunto com nós tato para Stephen Brunken sa o Dios que tava de Dios grande. Que tava de Dios Alfa e Omega. Que é dia da chave ti apo. Anto com Stephen na pini, Senhor Deus guiador e o Espírito Santo para Stephen Brunken sa. Quão importante tá como para começar botia com Dios. Quão importante tá para Dios vai por delante, no Dios, tata, thank you, oh Dios, pastivong branco de mente que tata. Oh tata, oh Dios, caminamos durante o gloria, oh Dios, pasuka sa tambe. E kuliseto tosta bendicionada em nome de Cristo Jesus. Thank you, oh Dios, tata, conosco, la conosco, llamas Dios, thank you, rumana, de un acuerdo, thank you, Bobby Stephen Branco. Danke, Tato, oh Dios, pasivo hombre, danke por su vida matrimonial, danke por vida de Lisette, danke, oh Dios, para nanto todo, Señor, oh Dios, danke por dia chave, danke por Espírito Santo, que te guían, danke por paz de Nanka, danke para el ministerio, danke para Turcos, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionar Stephen Brunco, Tade, me integridade, tu conosco delante do trono, Tata, para ministrar sabedoria, ministrar conhecimento, oh Dios, de vida de Stephen Brunco, ministrar, oh Dios, lo cual en que comprende que sabe la como palabra vida, vivo de su vida, Tato, oh Dios, Tata, comprendemos más profundo, thank you, oh Dios, por el ministerio del evangelio de su vida, bendicionar Stephen Brunco, Tade, me integridade, oh Dios, ganando de sombra, sometiendo su mes completo na voz, Dios, Tata, ministrar isso que ministrar em sua vida. E purifica completo que precioso sangue, aleluia. Glória a Deus, Tate mente que Tata nos também, bota bendicionar, boca sata liseta bendicionar, o matrimônio também bendicionar, turcosco boas de dia chave também bendicionar, pois o Deus vai por delante, Stephen, de nome de Cristo Jesus, aleluia. Ora ba santo robo, aleluia, danke tato, oh Dios, pademente que, danke tato, oh Dios, conosco também, conosco irmão, oh Dios, Shairon Yanga, bendicionar Shairon Yanga, tademente que tate poder de boca ministrar em sua vida, tato, oh Dios, o Espírito Santo, que guia mente que tate, também vindo conosco de acordo, de unidade, oração, Senhor, oh Dios, tato, oh Dios, que tamo presença, que te pan de cada dia de cada nosso Deus, nos presentação, tempo presença, Senhor, oh Deus, tanque para Shairon Yang, mente que, dá bimpa sobre, bimpa tu ser querido, oh Deus, como porta,
para ministrar, oh Dios, ten subir, oh Dios, de evangelio. Oye, que te camino, manden, no puede que futuro día tengo sopla, tu lengua tengo confesar en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. E mente que tu mente bendicional, que nuestro Cristo na Dios, sí, Cristo na Dios, Shairon Yanga, camina Dios, tercer turno de gloria, la Dios, ante nuestro Cristo como su romano, tanque de un acuerdo, tanque para pedir Shairon Yanga. Bebe te pisa oración así baba proimo bata bendiciona. Ato ng buko de Job 42 versículo 10, Bebe te pisa, dorko Job aparece para su amigo ng para su romano, para su ser querido, Dios sa bendiciona de double portion de todo lo cual en que te ting, aleluya. A mí que bisa buscado un nombre que nos mencionado un acuerdo, algo lososo de la vida completo, aleluya. Bendicionado sa iron yanga. Tang kita sa pasayroan diyang sa vida. Vida sa serkeriot, Diyos, vida sa yunang. Thank you, Diyos, may plan din sa vida. Thank you, pa sa trabaho. Thank you, Diyos, pakia di mo Espiritu Santo tu vida. Thank you, Diyos, may gracia di mo sa vida no sa vida. Thank you, Diyos, may amor di mo sa vida. Thank you, Diyos, pagkalato si komunidad kompleto. Kung tabo fruta ng kompleto, kung kumisa desarrollado sa vida, mas y mas. Gloria na Diyos, Shairon, un tukunos tilang di mo trono, kami na tabo ministra. Kami na tabo palabra. Shairon, oh Diyos, un tukunos tata, kami na tabo palabra, Diyos, tapipo, del nombre de Cristo Jesús. Bendición a Shairon, yanga, tademente, quitado, Dios, recibiendo poder, recibiendo autoridad. Tato kami de tao que vos Espíritu Santo taun tu con el Señor oh Dios tato ministra kami naman din no llega un sanación completo, un liberación completo. Oh tata pito un día tremendo, un simán tremendo, novo bendicionar Señor oh Dios, ando que ya doy vos Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Thank you tato oh Dios pemrumanki. Thank you oh Dios pe plan tremendo de su vida. Thank you oh Dios pe a mi unidad oh Dios del Espíritu con nos turta unto. Del Espíritu libertad, bendicionamos a Shairon, yang emeinta aquí, emeinta glorioso, emeinta camino Dios, aguiabo Dios, voy a un camino, pues te va a llegar un camino, Dios, sota que voy a llegar, sigue permite Dios ministrar, taha pri favorisipi, patuloy ko desigual, sali ikita, pai kapsera seco, de nombre de Cristo Jesús. Ultima bendicionar pa Dios, nos también con Kenneth Macay, gloria a Dios, Kenneth. Bom dia, meu irmão estimado. Contado em Dodreste, glória a Deus, dada que nos macai, guiado de Espírito Santo, tormenta, pedindo a Deus para vos o pão de cada dia com a boa presença, tem unidade, um acordo com o ser humano, ministério, me também diz, para a sombra é de um poder, ó Deus, a botar mais delante, guia seu dia, vai ter um dia bendicionado, um dia tremendo, um dia guiado do Espírito Santo, e seu ser querido, tudo. Lo recibi costang novo tormenta, manito para que vi, en buca lamentación ng kapitulo 3, versículo 22 ku 23. Kung Diyos sa compassion, kung sa misericordia, tormenta ta novo tata din, nampa ti Yeshua Mashiach mainta kitata, kanat makayo, Diyos, kami na babira prioridad ng subira tata, abing naputuro no di gloria ko sa Romana Ministerio, mito benis na unidad ng acuerdo rasyon tata, gritando nabo, tanki paturkos, anto nos tutur de un acuerdo, that Cristo no Dios, tata thank you, Dios, pabiricanos. Thank you, tata, pagkano sa iyo ng sunyeto ng voluntati mo ng subitur kosti awa ng subira awe. Thank you, Dios, pagkiya di mo Espiritu Santo de mente kitado, Dios, den su caso, Dios completo. Thank you, paz den su casa. Thank you, amor den su vida. Thank you, pagkiya Espiritu Santo, hunda kita, Señor, oh Dios, tabo voluntad. Hunda kayego, ken kupapi ko niyo, tung bendisyon etapa natin, en nombre de Cristo Jesús, ave mente, Señor. Et 10 de novembro 2025, sa luna, Costa Novo, fresco, Kenneth, hope autoridad, hope bendición, recibir lo cual tu Dios limpavo, recibir sabiduría y conocimiento, misterio de evangelio de Dios, tempo mira, vamos a seguir de propósito que Dios tempavo, pasó va comprender cabe potencial de Dios tempo, a luz resplandece, va a el propósito que Dios tempavo, tu hambre evangelio completo, tiene todo lo más Dios estimado, sobre tenga sombra de todo poderoso. Mil po kayo na bubanda links, 10,000 na bubanda reaksyon ka po natong po yun ka po sa mga Kristo tabi pa din po, patempo at mas poder ka sumpa po. At po yun ang turpo niyo, tanto sabi, éxito y prosperidad, aleluya. Nos también con nuestro mango, Dios, Lisbeth,
Aleluya. Tan kita to Dios pabida di Lisbeth de mente ki. Lili bote. Gloria a Dios data bendicionata Lisbeth de mente ki. Cabinunto con nos Señor oh Dios. Va engrandecebo na futuro no di gloria. Pasoma Lisbeth comprendió Dios kutaba de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lisbeth comprendió kutaba de Dios Alfa y Omega. Lisbeth comprendió ahora comienza algo de pila menos porque la limita. Pasoma de Dios que comienzo y final. En el nombre de Cristo Jesús, tanto pe coração de Lisbeth como do Netata, o saque poder tem ora vou começar o dia que é poder de Deus, ora vou começar o dia de acordo com o irmão junto, haciendo oração, pastor Cospa e bom dia, guiado pelo Espírito Santo, Lisbeth, essa que estava o pão de cada dia, é presença de Deus junto com nos tormenta, sorry para você tormenta, para você casta bendicionar, para você junta bendicionar, para você ser carinho, tu ronte bo, que ora com não pensa que bonante de sua bendição, para você começar a carga, glória de Deus, kota bendicionata tanto Dios Lisbeth binabuduro no gloria pasom ba come sabira priorità in subire la pino tu connotata pa in grande sebo number in grande sebo number nabuduro no gloria nos turta llama Dios tanto tata ba vida de Lisbeth Lily tanto Señor oh Dios pa vida sa yon ng su nieto ng su ser querido turco taronti je Tanque tata bo voluntad completo de su vida. Tanque oh Dios, tapete Dios, tata lo va a começar algo de su vida. Tata nunca porque no mitar oh Dios, bendicional, lisperte me inte que tata. Soy yo nang su nieto nang oh Dios, turco taron de ser querido completo. Su casta bendicional tata. Tanque oh Dios, pe paz bates de su casa. Tanque oh Dios, pe unidad de su casa. Tanque oh Dios, por Espíritu Santo de su casa. Tanque oh Dios, para cubrir su casa. Para cubrir su casa, por precioso sangre, con sangre de Mesías, con sangre de Jesús. Tanque oh Dios, tur dolor, tur costinco, pai. Tanque oh Dios, Espíritu maleza, no llegan a su casa en el nombre de Cristo Jesús. Cada un plan, cada un reto, cada un cospapia. Riba vida de Lisbeth. Lisbeth se une a su casa en el nombre de Cristo Jesús. Nantinco, pai, tierra seco. Un caminho para Panamas, Lisbeth. Recibimos victoria, recibimos liberación de mente junto con nosotros delante del trono de Dios. Camina Dios está papel de vida para firme. E pini tormenta, vamos receber bendição de tormenta em vida. Em nome de Cristo Jesus, só Deus de glória. Thank you, Deus, sangue de boca cobre Lisbeth su casco subida. Thank you, Deus, para prosperidade e êxito de vida Senhor com Senhor. Thank you, Deus, que tu bendição quem cobre impacto com ele. Thank you, Deus, que vai começar a cambiar subir, oh Deus, bebira, oh tata, em nome de Cristo Jesus. Para a vontade cumprida subir em nome de Cristo Jesus. Lisbeth, mente que dia bendicionava um bom simão, um bom de luna, anto tiene lo qual como recibir tu mente. No la canción de mi papa como loco cubo. En nombre de Cristo Jesús, aleluya, bota bendición, abocasta bendición, lili. Espera en nombre de Cristo Jesús, nos también con nuestro man, oh Dios de gloria. Mimi Brown, aleluya. Gloria a Dios, tata danki pa vida de Mimi Brown de mente aqui. Bendicionata Mimi Brown de mente que tata mo palavra kabila vivo algo no pagkasusunod. Tingin nombre de Cristo Jesus tata Mimi Brown na pinto ko nos guiado ni po Espiritu Santo po sa Mimi Brown sa tormenta sinigio Dios te pandicata di mo presenza. Algo no po soso de den subir en nombre de Cristo Jesus Mimi Brown na mente que tata junto con nos en grande se bo nombre na buturo no di gloria mo palavra vida pepo den subir e vostra pausa que continuar dentro casa e dentro vida. Tem em nome de Cristo Jesus, Mimi Brown, oh Dios de gloria, aleluya, vindamos tu no glória con nos, junto con su romano de unidad, un acuerdo resultado para recibir costa nova divo. Tem em nome de Cristo Jesus, bendicionamos da Mimi de mente aqui. Nos turta grita na Dios, tata, thank you, oh Dios, pa viva de Mimi. Thank you, Tato, oh Dios, Tata, pa sa iyo ng sunyeto ng Tanya. Thank you, oh Dios, pa bidi mistika. Thank you, oh Dios, pa bidi sunyeto. Thank you, oh Dios, pa familia Brown completo. Thank you, oh Dios, kumimi, Mirna Brown na comprende tata, oh Dios, kutaba de Dios, lo cual como comienza nunca poco de imitar, el trabajo de su vida, sanación de su vida, tata, completo del nombre de Cristo Jesús, tanque para voluntad completo de su vida, güey, tanque pedía ya, oh Dios, tati abo, tur costa de mi de Mirna, petition a Mirna, tati en la istam dam, camino tayo, oh Dios, su casto, un terreno santo, petition a, oh Dios, duro, dolor, Dios, tata,
Pai, su curva, cabo, kumisa Pai. Thank you, O Diyos, pa sa nasyon di Sophia. Thank you, O Diyos, pa sa nasyon di Sugarcanta. Thank you, O Diyos, pa sa nasyon di Subot. Turcos, O Diyos, en nombre de Cristo Jesús, en dolor pesca Pai. Aleluya. Recibe lo cual con Dios tiempo abomina. Viernes día, sabe tu día bendición. Papi na Diyos, mo sa acaba de invocar Diyos ta AA. Espíritu Santo ta AA. Manikam, dele mi trasi, que le ministrar de mobile mirna de me inte, que en nombre de Yeshua Mashiach. Pota bendición a mi na bocasta bendición na po sa bating paz. E paz ko ta ministrator, diabo ta bay dem bidi boy neto nang kubuyunang. En nombre de Cristo Jesús, papi, es lo cual como que papá, pues Dios así, en el momento que te embojas, pues el cielo te abrí, ángel te sube, va, pues nos tú en unidad más fuerte, la palabra de Dios está fuerte, aleluya, ministra, Señor, oh Dios, ministra de mi mirna de mente, que oh Dios, por palabra, mira, pipo de su vida, bota bendición a mirna, Dios, sabe, nos está bien, oh Dios, Luz, mila pers, aleluya. Dios pavidrut mila perde mente quitando, oh Dios, oración nandi turtia turmeinta, formando, Señor, oh Dios, una relación íntimo como y ser comprender y ser guiado por el Espíritu Santo, camino en tu con nos turmeinta, Señor, oh Dios, trata de unidad, un acuerdo, oración, formando el cuerpo, oh Dios, el cuerpo, el cuerpo, oh Dios, con Cristo también vos, con un cuerpo limpio, puro, sin mancha, sin ploy, del nombre de Yeshua, aumenta que tu aumenta bendicionar. Aumenta, Señor, oh Dios, tata ku, mila persa bini, Señor, oh Dios, tata un tia, un jaluna, un simang novo, 10 de novembro, tata turcos novo, tata aumenta que, Señor, oh Dios, tata, la que conocemos más, tapos sa mabira prioridade ang subir sakto ta seka bote kuping elele ko may paiseka entre ta seka poso taping tata peticionar ta Señor oh Dios Lord mila persemente que la palabra de Dios está fuerte tanto ministrando de movida llegando un camino oh Dios camino Dios que va a llegar en el nombre de Cristo Jesús nos hermana de unidad un acuerdo pan gritan a Dios tata tanque para pedir mila pers Danke tato, oh Dios, mo voluntad de subir en aquí. Danke pa sa iyo, danke pa sa kas, danke pa sa familia Pers, familia Macay, familia Wanga Tour, Señor, oh Dios, junto del nombre de Yeshua. Bendicionado, Tarut, mila persemente, que un tú conoces delante del trono de Dios. Camino de sangre, oh Dios, de crecer y calvario, de ser derramado y movida. El Jehová Rafa de esa nación tan movida de voluntad de Dios ser cumplida en el tiempo apropiado de Dios. Que debo perseverar para firme, pues Dios, para recibir sanación completo. Pues de Dios te toque, y de Dios te, y de Dios te, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo cual que lo comienza de envolver, para su gloria manifestar, para glorificar su mes de envolver a mis vida, mira, para firme, sigue perseverar, para buscándose Dios más de cerca. Tenga sombra botado tu corazón, sombra de lo poderoso. Nada más contra de Dios no puede llegar a mi vida. En lo cual no tiene mi vida aquí. Para Dios glorificar su mes. Aleluya. Bota bendición a Dios, Yahweh. Nuestro más estimado, aleluya. Gloria a Dios, Tato, nos llamamos tanto, Dios, para Isaías Wanga. Bendicionati Isaías Wanga de mente que también cabinto con nos, Tata, en grande sebo nombre, nabuturo honor gloria, mabutanki pedía. Thank you, oh Dios, pe pan di cada día de presencia que tú conoces. Oh Dios, en grande se bonamo, nabo turno de gloria. Y para su ser querida, turco también despecho, oh Dios, ta bendicionar y proteja y ta éxito y prosperidad del turno cual no conoce. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionado, ta palabra de boca vida vivo, algo nuevo casos de voluntad completo, oh Dios, bendicionado, oh Dios, de gloria, aleluya. Ministra, Señor. Ministra, oh Dios, tata del nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor, oh Dios, date voluntad, diablo. Ministra, oh Dios, la palabra, diablo. Ministra, oh Dios, turcos, diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendicionado, ta.
Bendicionamos, Señor, oh Dios, Tata, kuisaya wangamente ki. Untuk kuno, laka no siya Dios, tanki mabilisarya. Tanki Tata, pa su ser Cristo, kasi yun ang trabaho, turcos diabo de mente que te subira. Tanki Tata, palabra de boca vida vivo, Señor, oh Dios, Tata, o voluntad tremendo de nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, oh Dios, aleluya. En nombre de Cristo Jesús, ministra, Señor. Ministra en el vida de Israelmente que, Señor, oh Dios. Tata, por voluntad sea cumplida en su vida completo. En el nombre de Cristo Jesús, botar bendición a Israel, aleluya. Tata, nos también con nuestro man, Nathaniel Tilman, también de mente aquí. Gloria a Dios, Tata, Nathaniel Tilman, bendicionando con nos, Tata, recibiendo poder, recibiendo tu honor, tu cos diabo, Señor, oh Dios, por su honor y gloria, na abo. Danke, Tata, oh Dios, como te guía Nathaniel Tilman, turmento, tu con nos también. Pa bien grande sea buen nombre, nabo, tu honor y gloria, por sobre de Dios Todopoderoso. Por Dios, con lo cual, como comisa, nunca la queda en la mitad. Por Dios, Tata, palabra de Bogubira, vivo, Señor, oh Dios, Tata. Tamo voluntad, kuta turcos, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, Tata. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra en vida, Señor, oh Dios, Tata, en vida, oh Dios, de Nathaniel Tilman. Nathaniel Tilman, un tu conoce delante de trono, Tata, bobo palabra, vida, vivo y ministrar en su vida. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendición a Nathaniel Tilman, altamente que Señor, oh Dios, o palabra tremendo de su vida, Señor, oh Dios, oh Tata, con tu costa de abo, ver. Nada, nada de gente, aleluya. Recibilo qual que Dios tem pabo. Pabo recibimos a nación completamente que Nathaniel. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oraba santos tres construman Luis Wow, tata bendicionar. Bendicionata Luis Wow de mente que también, oh Dios, tata cusado, Dios, qué importante. Qué importante está, Señor, oh Dios, tata, para comenzar el día. Para comenzar el día, oh Dios, tengo presencia y de unidad y un acuerdo. Cultura humano, oh Dios, tata, que te forman de culpa, Señor, oh Dios. Tan que tata, oh Dios, que Luis comprender, Señor, oh Dios, tata, que la vini. Para su pan de cada día, que damos presencia, Señor, oh Dios, para ministrar. Vamos ministrar, oh Dios, date palabra, palabra viva de su vida. Oh, Tata, que la bina por tu honor y gloria, por su da prioridad de su vida, de su casa, de vida de su casado, Dios, de familia, oh, completo. Tata, thank you, oh Dios, que la bina por tu honor y gloria, entonces nos tú de un acuerdo. Tata, cristiana, oh, Tata, thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, para vida de Luis Walt. Danke Tata, oh Dios, por Luis, por familia, voto completo. Danke Tata, para su vida matrimonial. Danke para Doris, voto su vida. Danke para su Yunang. Danke para Chino, voto, Papi, voto, Señor, oh Dios. Danke para Angelo, voto. Danke para Nantur, Señor, oh Dios. E familia, voto completo. Bendicionado, Tata, oh Dios. E mente aqui. O ábolo que el Luis, voto, oh Dios, completo. Danke para o Espírito Santo, oh Dios, que toma posição de turcos dentro da vida, e mente aqui. Danke, oh Dios, a palavra de boca vira vivo dentro da vida, oh Dios, que la bem junto con nosotros, Dios, la que nos estudiamos, Dios, tata, tanque para vida de Luis, wow. Hallelujah, den unidad, hermano. Tata, tanque, oh Dios, para turcos, ronti, Jesus, familia, wow, completo. Su vida matrimonial, su casadores, wow, oh Dios, tanque, oh Dios. Luis, wow, con nosotros, junto delante del trono, Señor, oh Dios. Para ministrar, para sabiduría, más conocimiento, oh Dios. El camino de diablo que tengo ganas más y más, Señor, oh Dios. Tato, oh Dios, por palabra, oh Dios, tato, con lo que tu yugo, tu lo cual que comprende ainda tata para ser ministrado en su vida. Gloria a Dios, Luis, vote mente que vos tiene bendicionar. E mente que vos casata, me te bendicionar, vos cas completo, tá bendicionar, vos yuna tá bendicionar, oh, tata, thank you, Dios, por Luis, el día ya, we, el 10 de noviembre 2025, se lo que Luis, lo que te cana de vos sombra, vos palabra, lo que te guíe, tata, thank you, Dios, tata, con tu yugo de igual a ser quebrado. Oh, Tata, vamos ministrar en su vida camino, oh Dios, en ser ministrar ainda. Posicionamos mes completo de vida de Luis de mente que Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Somos más que vencedor, Luis. Tiene todo, Luis. Aleluya. Aleluya. Você carrera está grande, carrera en batalla, pero no está más que vencedor. Aleluya, Luis.
Gloria a Dios, Tata, danke, Señor. Danke, Tata, oh Dios, de poder diabo, Señor, oh Dios, de nos tur su vida. Danke, oh Dios, con nos tur kispabo. Paso nos sa, oh Dios, Tata, kutaba de Dios, Tata, con tu na vida. Kutaba de Dios, kalaga nos sa, oh Dios, Tata, kutur ka kera dengan number. Oh Tata, oh Dios, patisibinos como boyunang. Danke, Tata, oh Dios, Tata, como simo, tasia nos cana, e caminda kunta fácil, pero Tata, nos sa, oh Dios, nos sa. Es carrera y en batalla. No sabe, oh Dios, que carrera, oh Dios, tu carrera grande, pero trata de sumputa, abo que te vive de nós está más poderoso que sumpa fogo, pero te permite nada contra Dios. Llega cerca nos en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Sí, mi Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ora santo robo sete, aleluya. Danke, Señor. Danke, Tato, Dios, aleluya. Bendicionado ta, Señor. E mente que tu mente tremendo. Aumenta tata ko tava kumisa, aumento ko tava disi, aumento ko tava papi de tata, nos torta bini. Junto den a mente que tem acordo, ó Deus, tem espírito de verdade junto com Yeshua Mashiach, ó Deus, nós está declarar que é chão de ser, que te quebra tudo yugo, lo abre tudo porta, ó Deus, tudo porta não que te assigna de su ángel não, para reforçar nós, segundo nós está avançado em dimensão não novo, segundo nós está avançado em dimensão não alto, em nome de Cristo Jesus. Dado nós está bem, tem a mente que tem acordo, com a corte declarar con no está corriendo y pon carrera, sentada en un lugar celestial junto con Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria. Dada nos está decretar y declarar en la mente aquí, con todo lo cual en cualquier pin y riba nos dada, forma pie de tropiezo nos delante en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Dada nos está mara todo lo cual en oh Dios riba tierra, porque buscamos de forma algo nos delante, con nos oración no puede hacer cabo y ser marrada en cielo también. En el nombre de Cristo Jesús, dada nos está ordenada en el mente que el poder del enemigo lo va a quebrar, forte nos cada un su vida, fue vida nos unan, fue vida nos nietos, fue vida nos ser querida, oh Dios, dada para tu puerta cana libre. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionamos a Señor, bendicionamos a Tata del enemigo, va a quebrar, for de tu matrimonio, for de tu relación entre pareja, for de quebrar, for de tu tata, con mama, con intención, con ayunan, tata para tu caso, Dios lo tiene paz y tiene comunión con abo. En el nombre de Cristo Jesús, tata la nos yunan, con nos nietos, y nos ser queridos, tú. Sinti un toque especial en mi mente aquí. Aleluya. Un toque especial, Señor, oh Dios, pero oración así de gusto, para ser contestada, hasta para sombra, ta Yeshua, Mashiach 13, nos disciplinados, para nos poner turma inta unto. Dada de orden de Dios, por orden nos te tencher. Por orden, Señor, oh Dios, de estar en unidad, un acuerdo de oración. Camina a está formando un cuerpo, Señor, oh Dios, para nos tur, nos cada un tiene una relación íntima, turmente, como de nos cas. Tanque tato Dios como si nos conoce porta. Tanque oh Dios como si nos torte nos pota ministrar en turno ser querida. Turro Dios turco tarontinos. Turco no comprende ainda tata veramente que tu venta bendiciona. Un mente glorioso tata por donde turta ben no acuerdo Dios ben grande se buen nombre. Nabo tu honor y glorioso Señor oh Dios de gloria aleluya. Danke, Señor, oh Dios, qué tremendo botá, qué bendicionado botá, qué tushi botá, Señor, oh Dios, tormenta, sin que, Señor, oh Dios, tata botá junto con nos. Nuestra séptimo Espíritu Santo de nos cas, de nos pida, ronti nos, Señor, oh Dios, tata, pues nos sa como esta pisa, camina tu softesta, en nambo Espíritu Santo, ta, oh, aleluya. Gloria a Dios, tata, bendicioná, ministra, oh Dios, tata, ora va santo robo sete, oh Dios, tú no nos fuerza y sabiduría para nos por sí que viene turma inta junto de un acuerdo para nos por sí que tu nabo tu honor y gloria turma inta tata pa sombra, tapo nos ta confiado en je, tata pa sombra
Manang turmenta, o tata sim, nos mais e mais contigo, perfeccionar nos vida, para nós por ter uma relação íntimo com a turmenta, Senhor, oh Deus de glória, oh Deus, tenha aqui, tá abota nosso refúgio, tá abota nosso escudo, tá abota nosso forte, oh tá abota nos baluerta, aleluia, tá glória na Deus, tá nos quercinha, hasimo voluntad, tur dia mais e mais, Senhor, oh Deus, oh tata laga o espírito, o tá apo mes, guíanos, oh Dios, na eterna rectitud. Oh Dios, tengamos gente que, oh Tata, nos está extendenos mangnang na abo, pa sombra, nos está sina, congelado, oh Dios, na vo presencia. Na vo bondad, na vo dulzura, oh Dios de gloria, Tata, tanki babo intervención divino, turma gente de nos vida, Tata, tanki como si nos, kutatur yugo celeste, kutatur yugo desigual, los ser quebrado, tortita de un acuerdo de oración, pasó de un poder, de un gloria, de algo tremendo, turma inte, oh Dios de gloria, aleluya. Bendicionado ta, Señor, oh Dios, pa turma inte, Señor, oh Dios, así ni que, manera ta para escribir, den book Isaías 54, versículo 17, kung el día de ave, kung enemigo con ningún arma de culawar de forma contra nos, lo no prospera. Y tú lenga culandra contra nos, lo condenan, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Potapisa también en buque Isaías 54, versículo 4. Papisa, conosco lo guardo establecido en justicia, conosco tal leo for de tu opresión, y también leo for de tu terror para sombra, nos lo no tiene miedo, y espíritu de miedo lo jala quita para leo for de nos, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, tata, bendicionanos, tata, manemos de vez de un buque de Salmo ng 91, versículo 6. Watapisa ko ni di pest kutakana de escuridad de anoche, ni di destrucción ng kuding oran de merdia, no por llega cerca nos. 1000 po kayo na nos banda links, 10,000 na nos banda rex. Cerca nos nada no po llega po sa mailo kwal ko tabi ba de nos. Kuti autoridad kutakana de scorpion ko kolebra, turcos ng testi kwal ko kami ngiba nos. Patuna nos en discernimiento espíritu con nos pomira sa leo din ang nombre de Cristo Jesus data para skipi. Tempo que nan 2 Corintios ng kapitulo 10, versículo 4. Versículo 4 ko 5 pasomba e arma ng con nos ta batalla con non ta carnal, ma poderoso den Dios. Papasa tu forte ng abaw tambe, destruir tu especulación de tu espíritu de arrogancia, que buscamos de warco e que buscamos de penetrar e tenta de nos relacionar con nos yunan con nos vida con nos cercarina en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. O un buen Dios, un buen Dios grande, que te cuida sa yunang, que te llena sa yunang con sabiduría y conocimiento, romanta, basta palabras que pi, lo importante para nuestra vida diariamente, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, Tata, porque Efesios en capítulo 6, versículo 17, está para escribir con nos lo pisti, el helm de salvación. Y de nos mandan, nos lo tiene espada, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con Jesús mes. Tata, de botabisa, de buki Galato ng capítulo 3, versículo 3. Como arretiminos for de maldición. For de maldición de ley. Y como líbranos for de maldición de pobreza. Y como líbranos for de tu espíritu de maleza. Y también for de espíritu, for de muerto espiritual. Y tata, boatunanos. Manera para escribir, tem ti. Lucas capítulo 10, versículo 19. E autoridade para trapa. Patuna-nos. Maneira patuna-nos. Maneira para escrever. De boca Lucas capítulo 10, versículo 19. E autoridade para trapa. Riba com lebra, escorpião. Riba todo poder de inimigo. E com tacada, e com nada, lo não por passa conosco. Pa sombra tata. Papisa din Salmo 23, versículo 4. Mas que nos cae de valle de morto, of de sombra de morto, con nada lo no por pasa con nos, pa sombra
Vota junto con nosotros, oh Dios, que bendicionanos da, Señor, oh Dios. Tata, danke, tata, como la nos como avísanos y nos ha comprendido lo cual que te pasa para escribir en el book de 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. O grande es un que te viva de nos, porque es un que te den mundo. Gloria a Dios, tata, danke, Señor, oh Dios. Danke po poder grande, danke po gloria, danke po tur cosmos somos de nos tabo da viva, de nos po pa limpia bocas, tanto nos permite po limpia bocas pa viva de no de nombre de Cristo Jesús, semente que oh Dios, nos también con nuestro man Carlin Torres, bendicionada Carlin Torres de mente que Señor oh Dios data que somete su mezquilla adoremos Espíritu Santo. Cabine con nos, Señor oh Dios, pen grande sebo nabo duro honor y gloria. Vayamos nabo, Señor oh Dios, pasado esa, Señor oh Dios. Esa oh Dios bendicionada ahora bien junto con nos, para su pan de cada día con tu presencia. Dado oh Dios, para nos engrandece nabo nabo duro honor y gloria, junto de un acuerdo. Y Carlinga pino junto con nos, que nos te llama Dios tan romana. Tanki rumana pabidi Carlin Torres. Tanki tato Dios pabidi Carlin su yuna, su nieto, en su caso, Dios cercari, o voluntad completo de su vida. Tanki oh Dios por todo lo cual en que está, por también todo lo cual custoso está posa. Tate pero tanki oh Dios por se lo comprender. A pesar de cosas que pasa ayer, de más de que ayer noche, anteayer, tate pero es así, este bin meinto, un toco ser humano, y este bin de victoria. Este un día victorioso. Tanki tato oh Dios, de voluntad, Diabo de su vida completa, güey. Thank you, oh Dios, que la comprendía, Señor, oh Dios, que estaba de Dios Todopoderoso, y lo cual como comienza nunca porque de la mitad, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionado su yunang, bendicionado su nieto nang, bendicionado su casa, bendicionado de voluntad, de abo completo su vida, bendicionado a que de su casa, por Espíritu Santo, ángel de su vida, que por papi nabo, Señor, oh Dios, por voluntad, por continuar en su vida, en nombre de Cristo Jesús. Recibir lo cual Dios tiempaba, vos vas junto con nosotros en el sombra de poderoso. Ten un acuerdo, cada papá, en Dios, Carling, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Nos también con Harold Molina, aleluya. Gloria a Dios, date mente que Harold Molina también tú con nosotros en grande senda buen nombre. Nabuduro honor y gloria. En el nombre de Yeshua Mashiach, Dios te gloria, palabra de boca de vivo, voluntad que continúa y turcos de abo en el nombre de Cristo Jesús. Data danki. Thank you, Señor, oh Dios, por voluntad, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por tu palabra. Thank you, oh Dios, dado tu costiavo en el nombre de Cristo Jesús. Recibir lo cual que Dios te empava de mente que hará el sombra. Vas somete a mi espíritu con de presencia de Dios. Camina palabra de Dios, da prioridad, dado, oh Dios, ministra. Ministra, oh Dios, date mente que vas a alzar. Epándica de tu presencia, Señor, oh Dios, da prioridad para su vida. Ante junto de acuerdo de un poder. En nombre de Cristo Jesús, nos turun turumana de llamada Dios, data tanki babi Harold. Tanki tato, oh Dios, Harold, oh Dios, junto con nos, tato, mo palabra, kabila prioridad, algo no, porque de y voluntad completo de su vida. Tanki babi de su yo, tanki babi de su casa, tanki babi molino completo, tanki per luz que resplandecer, y babi de oh Dios, y babi de Harold Molina, peticionada Harold Molina, oh Dios, se me intiquitado por palabra que ministra y vira pipo, y algún camino mande nunca llega, Señor, oh Dios, que hacer cumplir. En el nombre de Cristo Jesús, data ministra, ministra sabiduría y conocimiento, oh Dios, tormenta de envidiarol, ministra en su casa, paz y armonía tremendo queda, turcoscuda desigual ser cumplir que sangre de Cristo, Dios, Harold un día disciplina, bendicionado, Dios, y tengo sombra, su casa lo está bendicionado, de morir, tu familia molino, Dios está bendicionado, y tu cuestión con conocemos, con tu rodilla, con sombra, tu lengua, con confesar, con bombo, Dios, tenga mente que aleluya. Gloria a Dios, date ministrar. Ministra y sigue ministra en vida de Harold Molina, oh Dios de mente que aleluya. Bota bendición a Harold de mente que aleluya. Dato también que te seré cuiman de mente que Señor, oh Dios. Dato thank you, oh Dios, papi de te seré cuiman, Señor, oh Dios, también camino en tu conoce, Señor, oh Dios. Date sao, oh Dios, que te prioridad junto con no tengo presencia. Oh, tata camino de pan de cada día con la tormenta junto con no te un acuerdo, tata, para un besaco, un bendición. Esa Espíritu Santo lo va a delante, oh Dios, que ya su día su yuna, oh Dios, su ser querido, oh Dios.
Dios, tú lo está bendicionando y ten prosperidad y éxito. Gloria a Dios, date mente que tu palabra, Señor, oh Dios, cabira vivo, oh Dios, date guíe, oh Espíritu Santo, Señor, oh guíe y la atende, la somete, sumer, y pini panabo tu honor y gloria y nos tur de un acuerdo, te menciona en nombre de Dios y de cuiman delante del trono de Dios, pasamos nos para firme de un voluntad y un acuerdo de manera Dios que y nos está jala de decir cuiman un tu conoce delante del trono, pero por ese Dios, lo cual Dios te impede ave, pero paro Dios también tu conoce para su casta bendicionar, soy una de bendicionar su ser querida turta bendicionar en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, data ministrar, ministrar de mente que date poder glorioso, ministrar, oh Dios, por autoridad glorioso, ministrar todo lo cual no podemos subir en el nombre de Cristo Jesús, data danke Señor, oh Dios, danke, oh Dios, por palabra, oh Dios, limpio, limpio, puro, de envidia de ese hermano, oh Dios, con tu palabra, continuar y turcos ponga y que subir en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, ministrar, Señor, oh Dios, ministrar camino en comprender y decir con mano Dios su caso completo cubrir que sangre. En el nombre de Cristo Jesús, bota bendición a decir con mano, aleluya. Oh Dios, te glorias, mi Giovanni Valentín. Tanque, Señor, oh Dios. Bendicionamos a Giovanni Valentín, me inte que la palabra de Dios abra vivo, algo no pasó su de data que paciencia como de esa sabiduría como de data que era sao Dios que ya adore o Espíritu Santo, turme entonces con nos, tempo presencia que te pante cada día, oh Dios, pasó mesa, data que está bota tur costa en su vida, en que nada más de mundo, que costan de vosotros, data ministrar, ministrar en su vida, me inte que data, oh Dios, pe palabra de un camino, mante no puede y ministrar en su vida, oh Dios de gloria, aleluya. Danke tato, Dios. Nos Toronto, kaya Dios, tanki pabili Giovanni Valentin también. Thank you, Dios, por medio de Giovanni Valentín, su ser querido, su caso, su contacto, su voluntad completa en su vida, ve. Date por ese Dios, lo cual no contativo de su vida. Un vida, oh Dios, tremendo en tu bendición. Un vida, oh Dios, que abo delante, Señor, oh Dios, date tu cosa, oh Dios, de manden. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionamos a nuestro hermano Giovanni Valentín, que palabra de Dios, abra vivo, Dios, recibí sabiduría, recibí conocimiento, tu mente, Dios, su misericordia, con su compasión, tu tormenta, nuevo, fresco, limpio de vida. En el nombre de Cristo Jesús, Giovanni, un día bendicionado, Pablo. Nos también con nuestro hermano Ana María, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, y me que Ana María también. Ana Maria también tu conosco panabo tu honor y gloria y recibir lo cual un potativo en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionada Ana Maria de mente quitado, oh Dios, de mente que Ana Maria bini, Señor, oh Dios, panabo tu honor y gloria, pues Ana Maria saya comprende. Bendicionada para comenzar tormento, oh Dios, binding en presencia de Dios, que te panticada de Ana Maria de oh Dios, junto con Romano Tour, ten un acuerdo de oración. Dar tan quitado, oh Dios, pe corazón como dona Ana Maria, oh Dios, que la somete a su mestata, pimpa voluntad continuada en su vida, te invito a su en su casa, en su negocio, en turco, Señor, oh Dios, te invito a ser querida, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Recibir lo cual Dios te empava de mente que Ana María vindo con nosotros, que nos quitan a Dios, tata tanki. Thank you, oh Dios, de un acuerdo para mí, Ana María. Thank you, Dios, por voluntad, mientras trempanga sin que den su vida. Thank you, papi, Dios, yo. Thank you, Dios, para su trabajo. Thank you, para su negocio. Thank you, Dios, para su cercaría. Thank you, para plan diabo de su vida de día, chave. Thank you, Dios, para turcos, desigual, casos de antes y era aves, mente, Señor, oh Dios, pero ahora queda en victoria. Thank you, Dios, para victoria de su vida. Thank you, Dios, todo lo cual casos de diabo. En el nombre de Cristo Jesús, Ana María, 20, que tu mente tremendo. Aumenta bendicionar, aumenta caminho Dios, vai por delante, caba preparado caminho da pabo, um caminho da Senhor, Deus, caminho tur cliente com bem cerca bo, tá um toque especial de local cobre recebidamente que bendicionava tá Ana Maria mente que tu aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta caminho poder de Deus, ministrado em movida vai compreender, Deus, alfa e omega, Deus todo poderoso, em nome de Cristo Jesus, thank you, Deus, pelo mistério do evangelho, turma inta, te envidia Ana María, su casta bendicionada, turco bien cerca, cielo, recibe algo nuevo, un toque especial. Vos está bendicionada, Ana María, aleluya. Gloria a Dios, tanto semamo anche per nostro man, popi parzialmente qui.
Bendicionata po especialmente quitado, oh Dios, por palabra que había vivo, algo no por caso suceder. Tan quitado, oh Dios, por nuestro man por especial. Que comprende y también, oh Dios, que bendicionata para tormento en tu costo humano, oh Dios, delante del trono de Dios. Que palabra de Dios había vivo, por voluntad continua, Señor, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, que papisa, oh Dios, que también un tu delante, junto con nosotros de unidad, un acuerdo, oración, tato, oh Dios, para ministrar. Si que ministrar tu dia todo dia de família parcial, devido Senhor na cusonieto na paturta proteja o Dios tardores, proteja de sangue de Messias, aleluia. Caster terra mana ser calvario. Tardan que o Dios papi de mente junto con nos también, o Dios ni un doctor, también suena papi su nombre delante del trono de Dios. De un acuerdo tata por voluntad continua tan quitado, oh Dios papi de papi. Tanque papi de papi, Senhor, nosso nieto, nosso ser querido, Dios, família parcial completo. Thank you, Dios, como está ministrando tu dia de novo de mim de próprio, Deus. Para que tu vai cos novo diabo suceder, que tu vai boa vontade, que tu vai, oh Deus, do qual quem compreende curativo, Senhor, oh Deus. Em nome de Yeshua, Mashiach, tata ministrar. Ministrar de mente que de mim de próprio, para próprio oh Deus, com bom botar. Para próprio compreender, tá, o Espírito de Deus, tá tremendo turma inta. Thank you, tato, Deus, tá boa palavra. Thank you, Deus, conta nada de ente. Bendicionado tá nosso mas tema papi, o casta bendicionado, Yuna te bendicionado, Nieto te bendicionado, e tudo o qual que tem curante po, te proteja y te bendiciona. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por nuestro man Adriano Bernardier de mente aquí. Bendicionata Adriano Bernardier de mente que tata también, oh Dios, que presenta su mes. Junto con nosotros tenemos presencia, oh Dios, para recibir cosas nuevas. Dato, oh Dios, pasar más tiempo en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionata Adriano Bernardino, tata que junto con nosotros, tata pasó Kasome de su mestata, kasome esa, oh Dios, tormenta de mi presencia, oh Dios, damos gloria, tur costa diabo, en el nombre de Cristo Jesús, ministrar de momento que tata, con Adriana, vinto con nos, tata, tanque, y nos tur de un acuerdo, llamamos tanque, oh Dios, a vida Adriana, tanque, oh Dios, para su vida, pide su yunan, pide su ser querida, guía de vos, Espíritu Santo, mente que vos sabiduría, conocimiento, tormento, oh Dios, tata, con la prioridad de su vida, que a palavra de vós, Deus, por quebra do jogo, dato Deus e sabedoria, conhecimento, caminho da catacana, caminho da catacori, tá bendicionado, tanque para paciência, como do nem, tanque o Deus que ela compreende, que estava de Deus todo-poderoso, tanque o Deus, tu cos que está de uma vontade, que também tá bendicionado, dia chave, aleluia, glória a Deus, Adriana, cada adoração, cada adoração, cada alabança, convocando, canto, Deus, ser guiado, por o Espírito Santo e lo hanho, unção, sometemos a Dios, para Dios sigue ministrando en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, date por palabra está tremendo. Gloria a Dios, por poder está tremendo. Gloria a Dios, date palabra de vuestra grande en tu santo, aleluya. Date ministrar en el momento que te pide Adriano Bernardino, Dios, por palabra, por sigue continuar en subir, oh Dios, pero tengo un comunión íntimo como turma íntima en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, dad aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Danos también con nuestro hermano, oh Dios, tata, Ruth Mila Medani la cruz tambe, Señor, oh Dios, e me inte que bendiciona. Tanque tata, Ruth Mila Medani la cruz tambe, stato, oh Dios, casome de su mes tur día, Señor, oh Dios, tengo presencia, junto con nosotros, un acuerdo, Señor, oh Dios, pa sombresata, que bendicionata, ahora comienza a tormenta de un acuerdo de oración con tu ser humano, su nombre se menciona, junto de un acuerdo delante del trono de Dios, manera pepe, tabisa, oração assim, bobo pro e mobo está bendicionado. Tata que o Deus que ela some de su mes, bem para su pan de cada dia, cuta bo presente unto cuto ser humano, oh Deus bem grande, seu nome, na futuro honor e glória, oh Deus de glória. Bendicionar, oh Dios, da Giovanna, Ruth Mille Medani, oh Dios, junto con nos delante del trono, la que nos turíamos, Dios, tanque de un acuerdo por medir Ruth Mille, metani la cruz.
Tanti, Señor, oh Dios, por tu medalla en la cruz que tanto conostata. Tempo presencia para engrandecer nombre, nabo tu honor y gloria. Pues la palabra tiene poder, la palabra está fuerte, la palabra está bendicionada en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Ministra, oh Dios, ministraba poder, ministraba por gracia, ministraba autoridad, ministraba tu costiavo de mente que den vida de oh Dios de gloria. Dada, oh Dios, caminen, comprende, caminen, sa, Señor, oh Dios, dada, ministrador, teacher, envidia, pastor, de casa, envidia, su casa, Pabo palabra, oh Dios, Señor, oh Dios, por paso tu fuerte, paso tu yugo, todo lo cual catastrófico, oh Dios, es unidad tremenda en nombre de Cristo Jesús, nos está bien de nuevo, tu día delante de vos, Señor, que peticiona aquí, Señor, oh Dios. Pabo, glorificamos en cada matrimonio. Y los mil medallas en la cruz su matrimonio. Pide su casa, su vida mes, su yunan. Turco taronte, Señor, oh Dios, den helder completo del nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Mira, permite Dios tortilla, permite Dios ministrar en vida, permite Dios tenta de vida, para cambiar turco taronte, en nombre de Cristo Jesús, erudiran, turtingo dobla. Tu lengua tengo confesar, mas o bendicionada unidad que tiene un caso, bendicionado Espíritu de Dios que te permite democrar. Oh, tata, thank you, oh Dios, per sabiduría y conocimiento que me dan en mente que, oh Dios, está bendicionado, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, tan quitata, oh Dios, por nuestro hermano, oh Dios, se me inte que dame marisa, hoy, aleluya. Gloria a Dios, marisa, hoy, me inte que dame tata, engrandeciendo, bonamo, nabo, tu honor y gloria. Tata, paso por Dios Todopoderoso, por Dios, lo cual como comienza, nunca porque la limita, en nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra por palabra, Señor, oh Dios. Ministra por bondad, Señor, oh Dios. Ministra por palabra poderosa, en nombre de Cristo Jesús, se me integui. Peticionaba, Marisa, oye, palabra de boca y pipo. La nuestro llama, Dios, tanque, pues, Marisa, oye, somete su mes, o pinta un tu con de acuerdo y nos de unidad, que Dios, data tanque, para Marisa, hoy. Tanque, Señor, oh Dios, para Marisa, hoy soy un su nieto, Señor, oh Dios. Tanque, oh Dios, Marisa, hoy, den su casa, oh que Señor, oh Dios, tata, buanga, lanta, campana. Tanque, oh Dios, es voluntad limpia y poderoso en su casa. Tanque, Señor, oh Dios, por palabra que mira, tipo y algo no va a suceder. Tanque, pesa nación, cuando tomando lo a poco, tengo voluntad, oh Dios, de gloria, aleluya. Ministra, Señor, oh Dios, te envidia, Marisha, hoy, Señor, oh Dios, tata. Tanque, oh Dios, que la cumbre y somete su mesa, oh Dios, en vida, no porque la tienda en el reino, junto con nosotros, oh Dios, tata, recibiendo Espíritu Santo, pecando y caminando poderoso como de pé, para sombra de hambre, set ante que, para exanación completo como lugar de ti, Señor, oh Dios, que nos siente un toque especial en su vida. Tanque dato, oh Dios, para el Cristo, Señor, Marisa, papel, Dios. Marisa papel Dios, tabusón de mocas papel Dios, por Dios tendemos. Pasamos nos turtimos nombre de nos oración ante en unidad, un poder. Aleluya, bendicionada Espíritu Santo de mocas, que está ministrando vos que Marisa. Permite Dios si algún camino mande no por llegar a Dios. También recibimos, aleluya, recibimos completo. Aleluya. Permite Dios llegue en Marisa, bota bendición, aleluya. Gloria a Dios, mi hermano, estima, bendición, bota Marisa hoy. Sangre de Cristo, cubre bocas, cubre vida, porque yo no componente en tour. A palavra de Deus vai demovida, nunca podemos ser pessoa, o coração está recebendo, para mirar e compreender que com Deus a começar algo de movida. Aleluya, no lo que nunca llama Dios tanque, prometo por eso, llama Dios tanque por lo cual que la hace cava, lo cual que está haciendo y lo cual él lo va a seguir, se pasó mate un trabajo que tengo cava de movida. Vos está bendicionada, Maricia, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tanque, Señor, oh Dios, es palabra está fuerte, es palabra está bendición, es palabra de Dios. Vos somos nos turcos de Román, de un acuerdo, de un reino. Tengo reino, tengo unidad, un espíritu. Kiko con nos grita los ser contestar. Kiko con nos papi, Dios lo mira y contesta, aleluya. Gloria a Dios, data tanque, Señor, oh Dios. Bota Dios que cambia tu cos. Bota Dios que comienza tu cos. Y tú lo cual como comienza, nunca porque en la mitad, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, mi hermano. Para mí, te vino un viento.
Mitabing kung palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Palabra de Dios tiempo nos dura, aleluya, amén. Gloria a Dios. Sostiene otro. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer un palabra con los dientes, ese man bendicionario con él, pues la palabra de Dios siempre me sete, aleluya, amén. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. La que no sabe nos buki, nos Bible, está santo, danke, Señor. Aleluya. Dios te ministra tremendo, ministerio me te bendiciona. Ministerio me te bendiciona, me inta sin que trempang de unidad, un acuerdo arriba. Facebook Live, Facebook Live. Ministerio me te bendiciona, YouTube Live, Antoriba, Radio Frecuencia de Cielo. Sintonía, Radio Frecuencia de Cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios puede ser ministrada en mente que nós também com o book de Santiago. O book de Santiago. Nós está com o book de Santiago. Nós está com o capítulo 1. Santiago da Jacobo. Amém? Está com o capítulo 1. Tende bom que tá pisa aqui, não? Para bom nós todos aqui junto, tá fácil para nós lá também tá trempando. Quarta hopi ele também está feia ayer à noite é mente que sim talanta, amanhã mente sim talanta, para vir oração. Pero não tá fácil. Por lo cual cubo papia espiritual cubo também assim, não quer não. Está certo entender. Está certo entender. Anto cubo não está puro, anto limpi, prometo atender a Satanás. Bota um ende hopes, bota puro limpo, bota um bibom pedi oração, bota bibom vida fiel. Deus te atender e Deus me está lantando como sueca. Pero bota bibom vida, não de santidade, anto prometo te atender, a Satanás te atender. E tá sorry, para não lanta me inta bem da presença de Deus. Tá pensei sempre me tabisa. Vitória bota dente, fora bolanta me inta bem tu conosco. Pa sombra, todo lo cual ko pasa ayer anoche, todo lo cual ko vas de madrugada, tos balantamente, que menti, Dios te bote en su mano, pa sombra, no te no por trabajo de bini, llama Dios tanque de tormenta, como tonto conos, paso nos te queda ende, anto kubosa, kubotin kubimenta, mantenerle pa boso, no lagi enemigo tende no papie. Fei ayer anoche, kubo ahay emenda de amanhã mente, se me te bem Senhor, me te bem que de oração, tene pa boso, tene ta boso to meditar e bache, no papie pe inimigo que te fei bo, meditar e bache, anto, dizia Mateus danki, sobre Deus, da Deus pute de momente, Espírito de Deus pute de momente, como por acorda so, manhã mente, se me te tem oração, anta hora que ami como pastor Elton, tá explicado, não mencionei. Tiene pa boso,
O so Espiritu Santo terceiro momento acaba, anto llama Dios tanque. Dios mesmo lo lantabo mainta. Papa tonto conoce un acuerdo de oración. Amén. Pasombra, no lubida. Tem tres celu, Bible diz tres celu, es un como mira, ante que son Satanás, de Dios está arriba tur. Todo lo cual que ser mencionar, conta de justo, conta de espírito, ante que no te puro, Satanás está cui, en talega llega a Dios. Ante que la cabo querer, conta Dios atender, Dios está tormento atender. E llega a Dios. Pero a mí que bisabo, como saco, como não rende de oração, como saco, botar, boca bem oração, que nem para você. Meditar e fazer, de momento, me tá ensinando, não papel. Tomei para você, meditar e fazer, llama Deus, tanque. Tudo o qual que vai chamar Deus, tanque e fazer, que a sua vontade, e mesmo preparar o caminho da papo. E mesmo preparar o caminho da pabocan e fazer. Que me ora voy a me tanque de qualquer bem de momento que mesmo o Espírito Santo bote de manhã de oração da Deus me esquepa para de oração manhã chama Deus tanque e mestre na momento net não ora vamos subir online com nós amém quando se isso a ver esta bisa considera essa aqui na me interessa na 1 Santiago 1 capítulo 1 amém considera essa aqui como puro gozo. Miro manang ora boso haya boso mes tem diferente prueba na. Por gozo o mes tem ora prueba bini riba pas de con pas sombra e ore posa Cristo takupo. Me está papiando que sunan o receber Espírito Santo. Me está papiando que sunan que conhece Cristo. Me está papiando que sunan que conhece Deus. Me está papiando que gente do mundo, passo gente do mundo da Bíblia, vida de prueba que tem nação, põe ordem de Satanás. Aqui Deus está bisabo. Considera isso aqui como puro gozo. Para sombra. Bota tem reino. Bota tem uma parte de culpa. E batalha mesmo tem para sombra. E inimigo está mal contento. E também evangelizado. Papai mundo que bober. Ora nós também tem mundo não vai evangelizar. E ainda não tem mundo. Nós não está papia compõe Cristo tá. Nós está papia promessa não de Deus para ainda não para compreender para buscar cambio na vida para vir na Cristo, vir na igreja. Satanás está vindo riba po. Né? E está vindo riba po. Tem igreja, tem a presença de Deus. Onde que botar? Pero é Deus que vai receber, assim, tem bota mais forte que sumpa fogo. Tem bota nificar a pouco da den reino, a pouco wan unjes Deus te bisa uta yo de Deus, tem su tembo. A pouco a compreender. Esta man não problema de leu ronti bo. A pouco a compreender. Cristo tá dembo e nada com nota de Deus não pode chegar cerca dele. Amém? Considerar esse completamente como gozo. Amém? Miro manang
Ora vosso hanya vosso mes en diferente prueba na, sabiendo que a prueba na de vosso fe, ta produzir perseverancia. Cada vez com prueba pin, ta um step mais alto bota bai espiritual. Bota bai de dimensão mais alto espiritual. E prueba ora bota yo de Dios, bota biba de reino de Dios, e prueba ta bini, bawa custa bil bota para. E prueba ta e candela com Cristo ta papa de je, e ta batizado com ele. Cristo ta batizado com o Espírito Santo, e ta bimbiba dembo, anto, e candela de prueba nan di bobida como cristiano. E prueba nan também, pa formado, pa bukita, pai glória pa glória, pa bota bendicionar, pa buyega ne caminda como e que pa buyega. Tende sabe que tá piso, no? Banco e não está de bota de um, bota de um, Santiago 1, banco me dá versículo 2, bota sabe que tá piso. Esta piso bendicionata um ende que te persevera em prueba. Como bota hasi perseverar em prueba? Bendicionar, não é palavra bendicionar. É uma palavra divino de Deus. Não importa bendicionar de Satanás. Bendicionar é uma palavra divino. Que hora que não usa a palavra bendicionar? Tá é sunang ko asomete su mes de palavra. Tá é sunang ko abiba segundo o mandamento que estatuto não. Tá é sunang bendicionar é sunang ko para firme de momento não de prueba. Como botar para firme de momento de prueba? E prueba, ainda pisa na ONU, considerar essa como puro gozo, miro man ora bosuanya bosang, de diferente prueba não. Amém? Prueba não. Ba compreende? Bendicionar bota. Pasó e palavra divina não papia tempo vida. Bota bi bom vida santo. Bota bi bom vida rei, vida rei. Ando Deus te explicava como bendicionar bota. Tu é prueba não que tá por pabo wa que mente la capasa. É prueba não lo qual não ku bota ta assim. Bobo, ando bota piso no. Minta si é. Tene bo Bible ina. Tene bo Bible ina. Ando me tá mostravo caminho que tá papia. Com bendicionar bota ora boastel. Vamos comigo em Salmo 1. Vamos comigo em Salmo 1. Ante nossa reza, versículo 1. O timbo Bible abri. Nossa reza, Buki Santiago, capítulo 1, versículo 1. Ante nossa reza, Buki Santiago, versículo 1, versículo 10. Ante nossa chega Salmo 1. Entendeu? Esta vista, Salmo 1, versículo 1. Bendicionat e gente que nota cana den consejo de malvado. Nita para den caminho de pecador. Nita sinta den stoel de ebofanador. Mas su delícia da tem lei do Senhor. Su delícia da tem lei do Senhor. Talaga bendicionar. Com sua delícia, como está dedicado mesmo, da lei do Senhor, por bendicionar. So me prueba biriba bo, babay sinta ko ba amigo não. Pisa, bendicionata e gente que não tá cana que den consejo de malvado não. Kabel ko bota bem tu con nos tormenta. Anto que tu vai bota tem consejo de malvado não. Con nos te llama se maldicionar. Om gestel de bendicionar, te maldicionar. Amen. Contrario de bendicionar, te maldicionar. Bendicionar divino.
Satanas. Ito pisa, bendicionata cada un ko para firme de momento prueba. Santiago 1:2. At ito pisa, maldicionar. Tesuno ko ta sinta. Tesuno ko ta, hindi lang ko ta kana den consejo de malvado ng kikubota awe, wak awe de menta, kikubota, bendicionar of maldicionar. A palavra de Deus ta bisa, como delícia, como ta dedicado tempo, se te bisa. Que limita por dizer, bendicionata e gente que não ta cana den consejo de malvado não, ni ta para den caminho de pecador não, ni ta sinta de pastor de abofonador não. Mas su delícia ta tem Senhor e tem su lei e ta meditar de dia e a noite. Como não ta meditar de dia e a noite, como delícia não ta tem Senhor, bom não ta bendicionar. Pasoma esta é contrario de para escritura, un versículo, un salmo, un versículo, un bisa. Bendicionar te es un nota cinta y nota para. Ave mi que bisabo, kubo delícia nota del Señor. Kubo nota meditar de día y noche. Porta si que como que, pero kubo nota ese maldicionar bota. Paso makadong prueba ko binibabo, ponsako ta prueba mes. Paso batumay din nang makumpli ko turkos. Caminho de Buque Santiago da pisa. Buque Santiago, versículo, considera essa que não puro gozo. Que mendi ora como passa, pandi bo amigo não. Bota de vitória para o mundo, vai sinto com namas. Batera bobida piu, babatizar é bautismo wang. É bautismo wang, ta ora ku, bakumisa cambia bo mente, bilo qual não bota papia, cambia bo vocabulário, cambia bo maneira que anda, cambia bo amigo, bom dia amigo mas. Pero mientras tanto, kung babati sa padere vida piyo, anto ket tu pai, bota bay sinta ko nang, anto bota komunika ko hindi mundo, maldicionar bota. E palavra ta bisa sina, e mesta revela sina. Palavra divino bono po se, so bono ta bendicionar. Bendicionar te palavra ko Dios ta bisa. Kung botin poso de cada prueba ko beriba bo. Bendicionar ta ora bo para firme. De momento na di prueba. Bendicionata ora ku bunta sinta que pecador nang. Bunta sinta que malhechor nang. Pero vos delícia tem Senhor. Bota meditar de dia e noite. Ribo su mandamento com su estatuto nang. Não vou transformar. Como va querer bota transformar? A tua maneira va miru amigo, va começar a usar bo todo nang di mundo. Se, kabay, baba sakaba. Maneira va miru amigo mundo, va lupida. Kiko barisi mi mainta. Va lupida palavra que Deus sa papa de mo bida mainta. No pini junto con nos, mainta, may palabra de Dios hace algo de movida. Pinkrita, amen, ko aleluya, oro kubo, ta para firme de momento de prueba, então mita papi, oro kubo taposo, oro kubo taposo, ora, inimigo, ping, riba momento, riba mo passado, moya gana, kiko, e ori, deve ser de prueba. Não quer prueba, ta oro kubo ta burumana, bota grita aleluya, amen, bota canta dulce, bota, nem. Prueba ta bini, ora ku, Dios ala cabo taposo, anto ta mande prueba riba boba, karabong, Dios ta kabesante di enemigo dami, no? Satanás no puede maneira que fuera de voluntad de Dios. Satanás no puede maneira que cubo que Dios não permitir. Corta se isso. Dios te permitir até através disso. A outra vai comprar cigaria.
Hawete peste kiko. Hawete ba yung marijuana. Hawete ba dalong better. E que me liñuente mire. Pero balubida palabra sita mire. E palavras que visita papie. E palavras da pisa. Condicionava ta ora ku. Bata para firme de prueba. Ora bata boso. Ora cosa e ping. Wapa bata victorioso romang. Of sino katapokas. No salikas. Apertabo mes com Deus. Servo mes com Deus. No salikas. O saco bata jesuake. Promendo ko sa likas to. Batumendo ko ba nabu sigaria. Nabu kiko. No salikas. Bisa enemigo bontanyami. Mitaketa tenikas. Gloria a Dios. Pagsombro mo que tres escritura nai. Ita bisa ding Santiago 1 ding poço. Ribe e avalanche de prueba ko te riba bo. Basta mabota bendición na. Ora mo para firme de cada prueba un Dios. Ora mo vai em Salmo 1. Ita bisa mo como te bendición na que tibi prueba mo tanyabo ko ni. So di caminho da basali e sena tabi riba bo. Bo amigo bonang. Caminho da conhecer, caminho da balanta. Caminho da respeitar como convertir. Não tem amado na bom nome, peinando do mundo. Caminho da poder e nome mais a tempo. Aleluia. Bo amigo ko bo amiga ng tour. Maldicionan ta. Laka na kita bo perla. No tira bo perla pa kacho come. Pa, en lo cual Dios planta de bo. Da pa gloria. Po yun na bo ser karinang. Unta bo karero so ba kuri? Cristo kuda kareda pabo, abat kuda kareda pabo ser karinang. Mientras tanto, patalagi enemigo niya, bora bataboso, bate tapatibo po sa mo, yun di Diyos na mira den bokara, kubunoting unsyong. Poporta si turkos di Diyos, pero yun di Diyos na mira den bokara. Den bo konversasyon. Nanta sa kubunoting unsyong. Bo komunikasyon to kwendi mundo so. Sabiduría de Dios también dore palabra, dore po orasyon, dore de presel, e tempo ko ba dedicar, tem Senhor, po meditasyon nang. Aleluya. Dedicar. Bota delícia din Senhor. Bota meditar de dia e noite dentro. Bota passa delante amigo nang. Nating respeto pa abo pa sombra. E promete acabo com na yamabo ba para nang. Não inimigo chance. Osnay. Aleluya. Tem reino de Deus. Ami que tem rumana limpi. Aleluya. Los bendicionados, ya me Curiel bendicionado ta. Aleluya. Comprondero man. Mas explica. E tu pode receber bia para compreender tiki mais mio. Em nome de Cristo Jesus, usi mam bendicionava hoje aí me mam. Aleluia, boca sato costa bendicioname. Tende bom. Prueba e tentação tá diferente. Amém? Tende uno. Santiago 1 versículo 2 te dice, considerar como puro gozo miting. Posso mambisar. Em Cristo mita, é inimigo que é maneira de Jesus, como adoramos mit nabo do reino aqui. Assim é mostrar-me também. É mostrar-me, amo, compra número, vou ganhar 2 milhões. Bota estima Deus, Deus também deixou nabo, vai comprar número, vai uma placa. Passou uma bota servir de Deus, bota bem deixou na. É costa é também com ele babo. É também deixou nabo, bota um bom é. Kiko. Assim é ganhabo. Roupa, roupa lo qual que Deus asinhabo. De ter paciência, de perseverar em fé. Aleluia.
ora parece ser e prueba, ora bota victoriosa, te dizem um dos dois Jacobo, bendicionamos tamo para firme, de momento de prueba. Para firme de momento de prueba, você que está para firme está sin aqui, bendicionamos tá com bota sinta que pecador ng Salmong 1. Pagani say, awet Diyos ka bisabo, pagkana bota victorioso ni say, ori amigi mundo pelbo, anto bo papia kodo nan di mundo, bo papia manene di mundo, abot un Cristiano na bo aparência so. Boa aparência so, bo karata nesi, baka me di bisti, bapela boko bay, babira ne, bo karata rondo bo kasatakla. No, no, bota maldición na ainda. Basta di kong, basta ainda ora bota boso, bota beo uma marijuana, bota beo uma cigarilha, bota dalong better, bota sundra bo kasa, sundra bo, e malo na yun. Bota pleito ko ba yunang, bota sundra bo yunang, bota lakan na kada foi kas. Bota pa ba yan disparat, bota ka nakararabya. Ato ba kasabot ng ping, ah, Diyos ta halabo boso, yun ta mira, main, siya di mo bota singi de misa, kumana lahat de kita, aleluya ko, amen. E aleluya ko, amen, ito kumisa, dembo kas por me, dembo vida. Papa ta vencedor, iba to rekono ko, boka sa ta fácil, nabi nung costumbre pa bo, boka sa ta fácil. Não tá fácil, não. Pa sombra. Ta simia não tá cultivado de não morto. É inimigo bala kadrenta. Então segunda ta papia, pak papa sina tanto é típico do nei. Anto oro ko ba to rumana Cristian, bota pa ka tinumes, que meni bota papa tur coisa do, é ambo yude Dios te bisa monte que fate ambo que. Ta que konan ka ta papia aqui. Apun tinedor mesmo soma, bo comunicação com o mundo, tas hope mais alto com yunan de Deus. Waarmee je omgaat, wordt je besmet. Por comunicação, não. Ora, bota, eu de Deus, que da democas, anto pedi tempo, eu da buiega, tem dimensão ng Cristo, tem dimensão ng caminho de Deus que para botar. Não tem coisa de negócio com o de mundo, tem não, não. Então, começa um negócio com o hope de mundo, não compra nada. De para compensar. Então, pedi Deus permite. Tata, bota permitir-me essa coisa aqui. Tata, bota permitir-me vai aí, não. Ora bota pai dembo migi mundo nang. Ora ko pai dembo conhecer ni mundo nang. Bota pai se pero que voluntad de Dios, pe trabajo de Dios. Pa bota un canal, pa Dios pape todo tipo de nang vida. Não tem vergüenza de Jesus. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que palabra tocaba recibir. A ver que bisa recibir lo cual Dios te pape tembo vida. É oração de mente aqui, tem uma relação correta, tem uma relação íntima com Deus. Você tem casa, você não pode trabalhar, onde que botar, permite, permite Deus papi de vida. É que transforma a vida. Onde que botar a palavra que está para botar, receber. Amém? Tu caráter, meu bandeira não acaba. Não te cuente nada. Em Cristo, tu caráter Deus desde antes nasce novo, com tu pensamento novo, com tu plano novo, tu conheci novo. E eu não como humano, mas tenho que respeitar sei. Quem você quer botar, você respeitar, é ambo, é um que transforma. Aleluia. Glória a Deus. Permite Deus.
Permite Dios posicionar su mes e nang. Caminho bom mes tem gozo. No domingo, no cai. Pode também bombida de caída. Pode também bombida de bombida de derrota. Posso assim na botar você, coisas vai man. Assim na botar você. Pero botar grito amém, botar cos. Pero ora botar você contar. E ora botar um grito aleluia de Deus. Bisa Deus não para contra já vecino. Ora botar um grito aleluia. Ora botar um grito amém. Ora botar você. E não Deus te permitir, Deus te permitir e inimigo para sombra botar suyo tem seu reino. E inimigo Deus te é malo que bom. E inimigo não pode maneira que como sem permitir Deus. Amen. Me que bisapo corta bom. Ora bota querer bota cristiano, ora bota querer bota parar com Deus. Deus está sorry para gente, ora bota boso. Anto po wak. Kung leu bota parar com ele. Você mascarada, itakai. E mascarada, itakai. Bota predicar. Ota canta, bota canta. Ota kiko botas da igreja, ota kiko, ota concerto que botas. Hindi ta subibisabo, bafe de riba nang. Wanyo ami siguro, tabing bisabo. Bafe de riba nang stay ganha pueblo de Dios. E na kiturta miro mano nanta. Me? Prome que coisa e passa. Mita meldo abo, bota pastor. Bota evangelista. Bota apóstol. Pero Dios te revelava o secreto não. Na outro humano, anto nanta mire cacho não. Na boca pes. Amen. Anta mira nati un show. Ave mi que bisabo. Wag boom. Aka pontino. Posa wak de último tempo que tapoco pastor. Hopi radical talanta. Anto. Pa mascarada cai. Gloria a Dios. Bendicionato rendeta e me inte aqui. Aleluia. Gloria a Dios. A palavra de Deus está vivo, fuerte. Pero a mí que bisabo si, corta bom, é prueba não, que tu recos não, não, tá vá com duro, bota para com firme, com fuerte, bota. Não quero que Satanás está fora da igreja. Satanás está tem igreja. A bunda viva do mundo, bunda vai do mundo, papo colhendo over de Deus. Onde para querer Satanás está bem ganhado? Satanás está bem ganhado, tem igreja. Ne altar, ne púlpito. E púlpito, ne altar, e não eta papia, bota querer da Deus da papia. Eta papia com yang sabedoria. Aposta sanang. Yang sabedoria, bota querer da Deus da papia. Pero orbo vai wake ordo bíblico, não ta quadra na nada. Nada não ta quadra. É palavra por salir bom, pero como servidor de Deus, pode ver é ordo bíblico. Lo cual que te pasa adelante. Conta. Pues o Satanás conoce escritura, mami, yo abo, ami. Esta papia, anto bota querer da Dios ta papia, bota querer da Espírito Santo. Camina da Satanás ta ministra. Pues o me posição da quadra bíblico. É nota bíblico. Mas sim, é profundidade, mas compreender. Anto ora como liberar me mesmo. Forte a situação, anto ora me mire glória de Deus. Ora como vai meditar a palavra. Escudrinar a palavra. Ora como vai conhecer a revelação profundidade. Então Deus está mostrando. Último tempo aqui. Tudo mascarada tem que cair.
pertating kubira, pertating kutumuluga. At lo cual kung ta kwadra, Diyos talang de hindi papapya ng ministeryo kiting 22 na yung hindi. Akin nos ting koperturos tinar, akin ta Diyos ta ministra. Tulo cual ko ta fayordo. En 4 ang bibliko, puyegan yung kaminda de nos vida. Po ministra de yung hindi, so may takeda, nos takeda ministra sa kinam. E sa kinanting inin ng lack of knowledge. E sa kitingin ng tabay misa, opi ay, na nung sakon ta busco un scritura ng Bible. E sa kitingin misa ko tabay, opi ay, ketubay ng ta manera, e sa kitingin misa ng kuturta, club di damas, hindi mo eso. Hindi mo eso. Hindi mo eso. Está contra si, pero onde Adama queda, onde Jesus queda. Malapit Diyos po ser papiador ito rin, eh. Pero bating ko wakit na quadra bíblico. Bating ko wakit unde tabing, di kwa fuente tabing. Amen. Masya pa escritura me esta pape di say. Wak pongki ko mo tatende, ti hopi profeta falso. Ketu bayat ti bisukoy, te de ultimo te hopi profeta falso. Amen. Hopi profeta falso. Hopi apóstol falso. Hopi ende tayo mire king. Amen. Iskomporde ko na mas bunyo romana. Amen. Pasomata prueba ng ta, tibo conocimiento. Prueba ng ta di lo cual ko botamira. Prueba ng ta di camino bota sinta tende. Prueba ng ta ribo conocimiento. Dibo, botanya prueba ribo jadi ora bota sinta tende wende kung ta quadra biblico. E estudio porta bom, pero e ordo biblico e nota maniera besteta. Amen. Pasabong, re ordo biblico e nota maniera besteta. Amen. Corte sa ibono. Bota recebi, pero o pacto profundo de movida não pode transformar, não pode vai profundo, bosota que da pape profundidade nem, pero qua compreendeu, tudo bisa amen, tudo bisa sim, pero qua a compreender como bem pape coisa e com outro ende, não tá compreender, não sai se, você papeando com você, amen, glória a Deus, como né? Bisa sim, então amém, aleluia, vai compreender? É profundidade? Nem. Espírito não talaga vou compreender. Passamos de princípio elas ali robes, elas ali malo, elas vêm de um fuente, punta de ordem bíblico. Amém. Wak bom, que você anda tende, wak bom, onde você anda vai, wak bom, passombra, e nang inimigo também, nagabutendo, você passion te que de leu, bo liberação te que de bota que da hopi ai, mescos, nada não te cambia. Hopi ai mescos. Amen. Espírito de Dios está assim, né? For de púlpito e altar, em nanting kubing, em nanting ko ser ministra e salvação pa e alma gente nang. Tur dia rin obe, alma e. Ipo bingo quanto studio ko baga pero alma wo konta ko ne. Nanting Espírito Santo din ang. Nanting Espírito Santo pa proteger ng alma pa e caminata. Después bautismo de Jesus pa nampo ba itong parte de dos morto, e de dos morto ko tingko resuscitar em rapture. Karbong edi dos morto, tati esunang kuto tuma parte de edi dos morto, ta esunang
kung abatizar com o Espírito Santo e receber o Espírito Santo. E paz canadem e candela, kuta yan ay prueba, anto mure de dos mortos. Eso não costuma parte de dos mortos, eso não cabe fiel do Espírito, eso não receber o Espírito Santo, eso não tá servir Deus limpo, eso não tá meditar de dia e noite, eso não tem respeito estatuto não e mandamento não. Não tá dedicar tempo na Senhor. Amém. É sei não te sunang. Amém. Sei não te sunang. Agora que o inimigo está manifestar na igreja ng wakpong que ko bota tende, wakpong na bota bay. Você está pinti altar. Ito nakabo ka rito, Diyos ta papya. Ang tora buting sabiduria, ta prueba nanta, amen. Nanto obligado bisa, amen. Pati nga po kung predikor ta bisa, may katende, amen. May katende na, paso ng kompronde, kung lang po bisa, amen. Amen, ta di fikaw rin ito na akwerdo kubo. Kung não compreender, como po bisa, amen. May katende, amen. Nanto bisa, amen. Bata obliganang na ano comprende. Na ano tin Espiritu Santo pa nang comprende. Pasombra, bota mal paray nang posisyon, bota pa na posisyon robes. Bota yama mo mes apostol, bota yama mo mes referendum, bota yama mo mes pastor, bota yama tu kos, pero kami na hindi mo bota kimisibay nang. Bota iduna. Ti estudio bota bay doon na bota paray nang. Nung ka nang purisip ng salvasyon din na alma, gloria na Dios. Es salvación de alma, no puede pa sombra, es fuente de robes, es fuente de camino de palabras de pinita robes. Iglesia está para salvación de alma. Salvación de alma. ¿Cómo te quiere de salvación de alma? Fuente de delante, esta robes. Esta sushi robes. Amen. Anto inanang Satanas ta hanya turente tabay na luganay. Vai sinta tende, compreender cos. Bibumbita di fracasso, sempre na vida baitoy miso nanta. Jesus apisa e 10, diki, Jesus apisa e 10. Virgen nang no, torbong. Ora Jesus abinita ting 5 na lampita yen, 5 cinzeta na lam, 5 siyong comping, nanti wapeng ite misa pasombra na nga sinta tendenter dia. Tur semana atender palavra ng papiator de um fuente robes. Bom por isso binada. Na Aleluya. Gloria a Dios. Kung por depi dali masa bom mes irmão. Kung por depi de masa bom mes. Nanta custa tende costa kishiki na oreia. Dios com que coisa mas. Nantuta lekong knowledge, tiki na conhecimento. Hopia ita bay misa, Cristo pini, na zeta, na lampin di zeta. Cristo di ko ng pai fa jack, min kono se bosang. Tuta grita, amen, aleluya. Of pastor, of momento dilante, bisang, mi katenda amen, maneta keto kiden, na no comprende nada, na no di Espírito Santo, como ka ba nagrita amen? Amen, todo mi de acuerdo di lo cual ko papapya, nang sa me ki bota papri dilante no talim no tapong. E fuente dilante no tapong. Po no po comprende nada, so no ti Espírito Santo di não. Torta club de damas não tá. Amen. Po no ti Espírito Santo den e coisa no po continuar e den.
O que sabot atende, pero Satanás conoce palabra meu cubo. Ito bing custodi na sa cosmes. Para mantener mente sin liberación, mantener bobo alma quiere de Dios. Bota quiere de Dios. Jesús me dijo, escritura. Bota quiere de Dios. Ito primitivo, bota quiere de Dios. Bota quiere bota bendicionar. Maldicionar bota. Pasó até de vista Salmon 1, esta vista bendicionada ainda, com nota cinta que pecador não, bota vai cinta de pecador não do já domingo. Do já domingo bota vai cinta de pecador não. Do já domingo. Do já domingo, até de salmo como que vira salmo outro bem, gente pompa para compreender não? Salmo de bendicionada ainda com nota cana, nem tem conselho de malvado não, e nem tá para nem caminho de pecador não. Mas o delícia é sempre de vestul de pofanador não. Ha? Kung mo ta kera mo ta bendicionar mo ta baigan lugar de bestinta caminho neita. Caminho mo tinha kung mga apóstolo de predicar usar de nada. Pastor me que sa eta sim talaga pastor um amor bem não. Unda salestei. Que como ta vai estudia. Vou conhecer o mandato de Jesus. Lá mire esse mandato para bom. Te merece. Quando me buco para mim. 1 Timoteo 2 versículo 1. Van comigo. Me interessa como. 1 Timoteo 2 versículo 1. Van se vos entender aqui mais bom mês. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Ele diz que quando um mandato de Jesus, me não te permite gente mocinha, gente humble, nem exercer autoridade riba gente humble, mas que da quieto. Ah? Um mandato não te permite. Então, você vê esse coisa, e não te permite. Tu um pecador, botar. Anto salmo unta bisa, maldicionate sunong ko tabay sinta, junto ka pecador nang. Kung tabay sinta rin stulcha po fonado nang. Hunde respeta queda. Porta papa, kung bom studio ko porque bota kung ko porque, pero vos posisyon ta ropes. Ta bíblico ita, ta Diyos ta papya nang. Pero kung ta Diyos ta papya, e mi seta ting orto bíblico. Unti nung Espiritu Santo ay nanang mes. Pasomba ita foi ordo. Tapos tu conta que da chiqui, 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 ando torrendo que da sina, pastor, me conta foi ordo. Foi ordo. Costa Cunha nunca tende até explicar bom que ba querer. Deus que mendi, baka bi batisa, anto bom bosinta que não como amigo. No! Bota wake nana, botin ko wake. Bota pa isinta, tem igreja que pecador não. Maldicionar, bota, ponta bendicionar. Tira turbo perla porco come. Aleluya. Ah? Como te quere boyuno da salva? Como te quere bobo tim paz tem bocas? Como te quere bobo que te rebeldia fe boyuno? Como te quere bo matrimônio bo bai bom? Divorciar, san turta divorciar. Turta divorciar. Sa duropi. Pum, wa kronti bomo. Kung na divorciar, kung ang babay mundo kasi nang. Pa sombra, e fuente dilante, nota bom limpi. E fuente dilante. Anta permiti costam contas que vi contra a palavra, contra o mandato de Jesus. At tu mandato ta, unta permitindo mo siendo amo. Enta pisa de Dios mandamento no harta, como ba horta, te kika tanto pika. Aki ta meta pisa, ta Jesus ta papikinang. Jesus ta papikinang. Ta permiti.
Amen? Yung estudio natong tapong kami fuerte nana. Irigi, para keto pa sombra, e koita gewoon den derrota bota. Bota kada kami mesum club. Amen? Anto amin, Diyos na namin sabiduria pa may papikos na ki. Miting 22 na mapapiko na ki. Opi tempo ka pa tanto to, te woki e rumano to ta tendi komporle pa soma, natura pasa din nga sitwasyon na ki. Tapasta wo. Ito kita pasa, ne tabasta wo, tabasta wo. Ami, no, amit hendo humble mi tatende, predica. Bíblico, fuerte. Ante oro como atendendo a predicar, te oro mapirende ki. Mitamba atendendo mo predicar opi. Ato maping comprometo di kong. E fuerte que palavra também, me pupara de mi salvação. Me takadakay, me takadakay, me takadakay, me takadakay, me takadakay, quanto? Você palavra também foi mal fuente. É palavra que me foi trobes. Me te que kuyang atake. Me amo. Me matrimônio tem problema. Yengo. Nei. Ora como começar lá é liberação de coi. Não. E mesa tem nem papel. É palavra, é mesa revelação mesmo de minha vida. Comita papel. A mim me que bisabo. Paka bontino uno botabay. Botabay kami na hindi mo eso ta predicar, hindi mo eso ta strukos, hopi mo eso, yame un club de dama, paso binukuhat nito komisyon nga bongko na ide nang. Paso ma, mo bueno, no ta tunya mo ng chance, nanta primintyo mo ng ganyo mo nang, pero na mesta ke de nang. Nanta wantyo mo na po, nampula ka na yun na pinapastor, dukon, pero humble nang mes, nanta wanta na po, paso ma, botin, de iglesia to kostigo kada panang. Oo ne? Satanas grande rumanang diapol ng grande. Hallelujah. Ito, diapol ng grande. No tawega. Diapol ng grande. No permiti e costem soso de caminda batabay. No permiti e costem soso de democara. Pai feijay nanang. Pai forte e loganay. Ora mo kuno sa palabra e mandato nas kibi at etabisa bombon ding Pedro no un Timoteo capítulo 2 versículo 1. Mi no te permite nuente pue sinyenyo amo de ejercer autoridad. Lumang kubo que tabisa sina tok bata siya no bimi dilante pa sa un pecador bata anto bata kaya tu de pueblo también. Tu resulta diferente com isso. Antes sulang kasay din, ta-divorce niya pa ng spiritu malita. E humble nang, nataganya nang, lakanang kita predika, pero pastoran tabi, na yung nang, hey, wang pabira donyo din nada, botinting ko kede nang, un tabay pa yu, bira pastor, tabay pa, unsyong de Dios, yun natin businta, den bangki, unsyong de Dios, ta eta forma, altar, ta esta forma púlpito es un como Dios po usa como un canal para salvación de su alma ng kubing. Amen? Gloria a Dios. Hallelujah. Dios minus namin umanang tuda diya sa amin. Sige ba, pasuma? Después may tabay do mga skritura? Nay. Como diya say, no? Hopi profeta falso, hopi apostol falso, hopi pastor. May tapapa di pastor, kaya kung pastor, ang istis di den Bible. Umuwi, profeta, okay. Profetas, okay. No papa de pastor como, no papa de apóstolo, no papa de kosnay. Referendum en Emiliki. Anteo recibo un pecador. Patala ka to rin ng binsinta, na para kontra batay, buta ganya nang tibi sa amen, tayo paso bata papi palabas sinabong, wala ka nang kaya Diyos ta papi, but nang tagkita amen ko, hallelujah. Kapinda, na satanas ta manifestay ministra. Hallelujah. Gloria a Dios. Mi hermano, Dios bendición na.
Assim o segundo programa, na fim de nosso programa, anto glória a Deus. Não olvida, mit a nós terceira hora aqui, pero é rádio, sintonia, sintonia, frequência de cielo, daqui tu vai com música, me di mita stop, pero é música se ta queda, é música se ta queda. Amen. É música queda 24/7. Awak mita ser riba YouTube, mita ser riba Facebook, anteori temanhamente setor, amen. Corda bom é palavra ko apster papiawoy di Santiago ng Kapitulo 1, versikulo 2, después Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2, después din Salmon 1. E bendición que maldición de prueba ko tabi babo. Prueba de Dios. Pastor, bota bendición na. Bota para firme tu mandi prueba. Bendición na bota. Palabra bendición, bendicionado palabra divino. Pero maldición na, es un kung tapinsin ta kere, ta bendicionate, ta bensin tu gusto amigo ng su compinche ng de misa. Anto, e fuente e palabra que também é fuente que a palavra também está completamente europeias. Amém? Ating pas de movida, bo alma ta kita dimpika, anto bote infierno também. E me bisabo mas mio, no? Bote vai infierno também. O seu Espírito Santo não te bimbia, você inte bem um fuente bom. Prome? Anto que tu soso de também, essa que me que bisabo também, que me di bo alma, ta mais Satanás sa ita ganhabo. Fierno bota bay. No papa e palavra na kinang sa papa now, pero rumang ko bota maldicionata, fierno bota bay. Ato Salmo 1 tabi sa bendicionate sunang kunota sinta que pecador nang. Bota bay sinta que pecador nang tu jado mingo tende nang. Maldicionar bota, anto inanta fierno bota bay. Un dia bendicionar pa miro manantura, men. Tema yang ko Diyos kaya. Kami sere sa akin, sere radio, anto nos sabay kinang. Ora na Dios. Aleluya, tremendo. Dios me está mirando manantiora real. Sí, no eres a Bible. Tema yang ko Diyos ke, aleluya.